Hlolwane Fanuel Magaisa nkeseli maunga msaba awara ya kumemberi ya wana maunga tabu ya awara ya mwe tloko maka ya fuku bila awara ya kumemberi nhlakan lo kwala ka mngana lona FM komandlela akensa sinene wena nga yingisela hlawula mngana lona FM ku Africa wa bulabula ukumakhala nga pet matebula ngwana risimatwa jimo xithanga maxingirtano xicechana makuna lewa ndandatse akutesala nongona ko humelerisiwa ku hincindani Eric Mabanza famba sunga kufika ka awara ya mbiri nhlakane lo wa Xikwembu mingiselo me kwala nga yingisela urko timaka titele ka mena motlhaela ba ku bulanyana ka ntsonga tiva ku ri timhaka leti ti khumbaku mavandla ya tipolitiki kumbe MKP ku kongomisa ta tele vanhu va lava ku vulavula hi toho kambe hi lo swantswa hi kumanyana nkarhi namuntlha hi vulavula hi leswi swi hi khumbaku siku rin'wana na rin'wana swi khumbaku un'wana na un'wana swi nga ri na mhaka le ka vandla ra tipolitiki ni tshemba ku minduku loko se hi tlhe hi vuya futhi hi ta va se hi kha hi twa ku lava va nga ta va kha va vulavula na vateki va mahungu va ta va kha va ku yini hi timhaka ta vumundzuku bya vona hi tlhelo swa tipolitiki hi ndlela na luya nga ni hlevela ku i ta va kha trenda minduku yena i ta va himpela a ri ku trendeni ke se tin'wana ta timhaka leti kumbexana nga ta ti languta minduku kambe sweswi hi lava ku languta ka timhaka ta ku va commission ya timfanelo ta ximunhu va tivisa leswaku a Limpopo xibedhlele lexi nga rhanga mahlweni hi vusompfa loko swi ta ka timhaka ta ku nyika vanhu vutshunguri i xibedhlele xa Xilidzini se va ta hi nyika xifaniso xa ku kahle va vula yini hi ndlela yoleyo nako hi fike njhani ka xiyimo xa muxako walowo ta tlhe hi bula na va Democratic Nursing Organization of South Africa DINOSA hi bula na vona hi twa ku n'we miri yini tanihi va lava mi yimelaka vaongori lava na vo va hoxiwaku ka timhaka teti ta ku ongeti va hi zonda ematshan'wini ya ku va hi korhokela ma vona va mbale na swimbalo leswiya swo basa swi va fanela i nga hleketa ku va nga ku biyela mbilu a ni tshembi i nge swi hleketi swoleswo hi ku i vona hi ndlela leyi va basise xiswona se hi lava ku bula hi languta mhaka yeleyo hi ndlela leyo se hi xaxamete vona va khomixini ya ntingano wa rimbewu hi xaxamete va ndzawulo ya rihanyo ku nga ri khomixini ya ntingano wa rimbewu khomixini ya timfanelo ta ximunhu hi xaxamete va DINOSA hi xaxamete va ndzawulo ya rihanyo hi xaxamete vativi va nawu hinkwavo vanhu lava va ta vulavula ndzhaku ka mahungu ya misava ya awara yan'we se hi ta va hi kha hi twa n'we hi ku mi vona vukorhokeri byi ka fambisa ku yini ka swiyenge swa vutshunguri a Limpopo ku sukusela laha ka hafu ku bile awara ya 12 ku fika awara yan'we ku nga va ku nga ri Limpopo ntsena hi ku angarhela kwala mi nga va ku mi ri kona mi nga va mi ri Mpumalanga mi nga va mi ri a Bokoni Bophirima ku nga North West kwala mi hi fikelela ku mi ri kona hi byeleni ku mi vona vukorhokeri byi bya muxaka wa mo va tikomba va hi tirha hi ku hi teka ku fika ka ku va nga hetelela va papalata swiyimo leswi swa ku munhu va ku endliwe vuhanduri va rivele xikero andzeni ka yena sweswo swa ku taniya i swin'wana swa mintlhontlhotlhontlho leyi nga kona hi ta twa na ku va commission va kume yini nkulukumba Victor Mabidura hi vo va nga yima ku lunga ku bula na hina hi ta bula na president wa DINOSA la nga hlawuriwa a handle ka ku tlhontlhiwa loko va yi ka nhlengeletano leyi a Boksburg hi ndlela yaleyo tatana Simon Hlungwane ivi hi bula na tatana Neil Xikwambani kusuka ka ndhawu ya rihanyo a Limpopo ivi hi lava mutivi wa nawu advocate Ntsako Terence Baloyi hinkwavo lavo hi ta bula na vona loko hi vuye mahungu ya misava ya awara yan'we sweswi i nkarhi wa wena wa ku hi tela na timhaka tihi kumbe tihi ku fika laha ka hafu ku bile awara ya 12 loko a vulavula hi timhaka tihi kumbe tihi swiviko swi komba ku ri tinhlayinhlayi ta vanhu lava nga le ku tswaleni ti le ku yeni hansi swinene a Afrika-Dzonga na le misaveni hi ku angarhela vera ma ri ku endleni swona leswiya bibele yi vulaka swona ka Matewu yi ku tswalana ni miandza vera ma ha ri ku ndleni se xivangelo ku nga va ku ri yini se mi ni ku va ni hlawumala mi va twi mhani van'wana va kha va rila n'waxemu va kha va rila va ku ku na ntoma le ka makhasa se hi leswi swi mi to twa vanhu va kha va vulavula mi twa nga ri vo ti vulavulela hi leswi swikombiso swa ka swa komba ku ntoma u va hete se i swin'wana swa leswi kumbexana hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina wa koho kasi swin'wana veri ku na vanhu va nge le ku tshikaneni swinene la emisaveni veri lava tshikanaka ngopfu hi lava va humaka ka tindhawu leti ti nga swela ku tlula lava nga humaka ka tindhawu leti ti nga na swa vona mina vulavisisi ya mi ta ri ku byi kaneta mara ni twa nga ri ha swona
kambe tana na timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga na tona hi ku tirhisa yin'wana ya tindlela leti landzelaka mathevela dpr sabc za at africa munghana i x handle handle ka sweswo mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 kumbe mi bela riqingho ka nomboro ya le ya ndhuma ya 086 0002543 i nomboro leyi swi tivekaka ku exikarhi ka awara ya 12 na awara ya 2 i nomboro leyi foneriwaka ku tlula tinomboro hinkwato vulavisisi byi komba sweswo kumbe na byona byi kaneta hayi ni nge byi kaneti byebyo hayi byebyo ni nge byi kaneti 0860 0025543 Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. amukeleni loyi a ri xitlhangoma enhlekani mi amukeleli ka munghana lone Ravumbirhi ni va xitlhangoma ni veti xitlhangoma hi ti 14 hi January. iko I ntiyiso Sivara vulavisisi bya nomboro yeleyo ku yi tirha ngopfu kwala ko sukela hi awara ya 12 ku ya fika hi awara ya nto 10 ra timinete ku nga si ba awara ya 2. Ni va tiva ka va vulavula ni kun'wana heleketa van'wana tliliniki tolo va ku mi hi rungulela body pad hayi Sivara leswi mi nga swi vula tolo swa national dialogue loko swo ndliwa hi n'wina ni swi ndlela Matsonga Machangani swilo leswi ku vitana Matsonga Machangani swi ya hi ku swi endliwe hi mani loko va vitana Sivara na vatwa vo tala ku tshama ka ku ririwa la ka Afrika wa vulavula ku ririwa ku hina Matsonga Machangani swilo swa hina swi fambi service delivery kumbe vukorhokeri a byi kona kambe lexi a ndla ku vula xona hi lexi mentla yini kumbe endla yini hina Matsonga Machangani hikuva loko hi tshama hi karhi hi pumbapumba tinxaka tin'wana bali wa mino loko va vitana na swivijweni va ya loko va vitana na mihlengeletanweni va ya hikuva loko tinambara ti nga pfumeli mi ta twiwa hi mani hikuva loko ku hlawuriwa vanhu va mi vitana mi nga ri kona vo to hlawulana vo swi fana loko va ku hlawuriwa swilo leswi va nge CPF vanhu va rila va heta va ku hlawuriwe swigevenga loko ku hlawuriwa swigevenga swi yile leyi mihlengeletanweni khorhweni n'wina mi nge hete tibuku hi ti-fox speed a miyi n'wina mi fanele mi rhangela hikuva a hi nga ti mutini wa wena hi ta ku hlawulela kona xin'wana mina ta ku Matsonga Machangani ku va mindzuku hi ku tiva ku hi ya kwini a hi rivaleni ku vulavula hi lava va nga wisa va Professor HW Ntsanwisi swi dyondzeke hina swo swi tele laha ka magatsa Matsonga Machangani hikuva ni twa minkarhi yo tala ka ti-radios to tala na ti-community radios loko loko a va ri kona Mukhalabye Ntsanwisi mina lexi ni nga xi vona i ku loko Phethe a tlakusa nhloko i kokiwa hi Mutsonga kuloni a n'wi wisa hansi se lavan'wani va hlayisana va tivana ene va seketelana loko sweswi no tanitani vulavula yimani mi nyika xikombiso na ku kuma assignment Sivara wa mina ku ni ta huma moyeni assignment liya yi makiwe kahle ngopfu ni tirha ti-assignment mina na Yunisa na ha hlaya tibuku a swi khalabyeriwi ve ri ku dyondza a swi heli laya loko languta assignment mi kume ngopfu timhaka to tala hi yona yi ya Criminal Procedure Act 51 ya 1977 bail ya ha ri yona ya 59 section 59 ya ha vulavula hi bail loko ni heta ku vulavula laha swi le tibukwini hi nga vulavuli hi marhumbu hi ririmi ra vadyivanhlampfi i ti-policies kumbe ti-regulation yi fanele ya 108 ya 1996 ku nga vumbiwa hala ka khavhara ya ha tshamise leswiya Sivara na loko mo ya library mi ta yi kumisa swilo leswiya munhu i tata ka Afrika wa vulavula loko ku Mitsonga Machangani i koka hi Mutsonga kuloni a n'wi wisela hansi a nga tisi vonele loko a huma moyeni a nga vula nchumu wo fika ku munhu ta vulavula hi act mani onge wo hlaya xivongo xo khandziya hi nsinya a chika hi raka a swi tivisi swona munhu yimisile na n'wina a sala ya mahlweni nkarhi leyi taku a hi teni na vonere aka rixaka hi nga vuli leswi tibuku ti vulaka swona loko tibuku ti amendiwa se hi vulavula hi section 25 ya ku vulavula hi masimu leyi tshamisele ku vulavula hi masimu ya tshamisele yo lweriwa tanihiloko na president a sayinile mara hala ndzeni ka khavhara ya wela ka Bill of Rights yi nga Act 108 ya 1996 100 loko ya library eka vula na mi leyi nga na yona yi vula tani kambe ku na ti-amendment ta ku mavulele ya ximfumo hi laha kambe a swi cinci ku a ku ri Act number 108 a swi cinci sweswo kambe hambi swi ri tani a hi tweni nin'wana mi yingiseri hi twa ku hi angula ku yini kambe ta ri teka riqingho relani andla ka leswi loko hi ku tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla
hi awara ya 12 ku fika awara ya 2 ni nhlekani. Ni vone mukhomishinara wa maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo kha vulavula le ka Malamulele va kha va kombisa hi ku humelela ka vona loko swi ta ka timhaka ta ku lwisana na vugevenga ka tindhawu letiya. A ni tivi ku ku na yi akiwile police station kwalaha ka Malamulele endzhaku loko va hlaseriwile ku veri va tivisa ku gede liya yo pfariwa kambe ku na ndlela leyi tirhisiwaka ya ku va vanhu va kota ku pfuneka yi pfali police station ya ka Malamulele. A ni tivi liya le Saselamani yona ku xiyimo xi njhani hi ku na yona ni twa va ku sungule hoxa ribye ebazini kun'wana ko hala ivi ku va kota ku ta a ni tivi ku swiyimo xi fike kwihi hi ndlela yaleyo. Un'wana ni rhumele hungu wa ku khalanga loko mo tshika mi va kumini va mukhomishinara wa xifundza mi va vutisa ku va ake ti-police station tingani ka former Gazankulu. Hayi se ni ya hi mhaka yini ni fanele va vutisa xivutiso xexo hikokwalaho yini mi nga vhi mi vula leswi mi lavaka ku vula swona ma ajikani kule. A ni ma fanele mo vula muku a va si tshavaka xitichi xa maphorisa a ka khale ka Gazankulu loko ku ri ku hi sweswo. A amukele nin'wana mi yingiserile hlekani. Khalanga minjhani? Buta mina hi pfukile n'wina minjhani? Hi pfukile. Tolo no tsandzekanyana ku nghena no la ta khumbanyana leya tolo yi nga vulavuriwa ngopfu switsongo. A swo ni nchumu. Okay. Khalanga rito leri ra mina ri nga vuriwa leriya ra vuliwaka hina hi vulavulaka ndzimi leyiwani a ri ni endli nchumu mina. Ni twa nga kumbexani ko mavulavulelo ya vona vanhu lava ivi hina hi swi teka hi ndlela yin'wana hi ku loko mo langutani loko u rhangula hi lunghisa xixin'we xi nga endleka khale. Hi nga se tshama hi lunghisa lexi nga endleka khale. Miyingiselo wa mina ni ta mi khutaza ku mi landzelela matimu mi hlaya tibuku mi yingisela tivhidiyo ta khale mi twa ku swi endlisa ku yini. Ku na marito man'wana lama a ma tirhisiwa ma tlhe ma xaxametiwa tanihi marito lama ma yisaka xindzhuti xa vanhu valavo ehansi. Se na reriya ri vula swona na loko mi landzelerini mahungu na vahlaleri a va kha va vula sweswo na loko kumbe mi ya lava audio ya muhleri wa tipolitiki nkulukumba Swana va kha va vulavula ka yin'wana ya tithelevhixini va vula loko ze ri vurisa leswiya a wu themendheli munhu loyi n'wi byelaka swona wo n'wi nyefula. Se kwalano kona ni kombela ku vheni mi kaneta sweswi ku swi ta lava mi yi anamisa kwalano yana ni mahlweni. Okay. A ni ta ta na mavonelo ya mina ku mina a ri ni endli nchumu hi ndlela leyiwani na ta kombisa na swivongo swo fana na swa hina hi vulavula ku ririmi leriwani khale va kha va swi cinca ene sweswiwani swi le ne le ka mapasi ya hina swi sweswo. Vonani ku na xivongo xo fana na Baloyi va hi vitana ku hina Valoyi hi tlhe hi pfumela na hina wa hi nga rhanguli hi lunghisa swona sweswo. A na mi twisisi n'we kahle ka xiphiqo xa n'wina hi xivongo xexo i yini ni kota ku swi twisisa. A na la ta xivongo xo sungula lexi a ni la ta mi kombisa swona swivongo xa hina hi vulavula ni vula ku xona xivongo xexo xa Ncila Vawuloli i yini ka n'we xi veri yini. A ni vulavulanga hi Ncila Vawuloli ni te Baloyi veri i Valoyi ene ni tshemba na ku pfumela ku hava Valoyi i Baloyi. Ya no swi la namuntlha ni ve ni tlhelela xikolweni ni ya sungula ku dyondzisa xivongo xo hi xoxe i xa ka hina phela xivongo lexi mi vulavulaka hi xona a ni ti n'we xa ka n'wina na kambe i Valoyi i vito ra xivongo xexo loko yi ze ku Baloyi i mhaka ya ku swi tsariwe hi vanhu lava va tivaka BA yi ri va. Okay. Khalanga a na hala ta ya mahlweni xivongo xo sungula hi xexo a na mi kombisa a ni nge hlayi swivongo hinkwaswo. Mana na loko mi kha mi ni kombisa hi xona mi ni kombisa hi swo ka swi nga ri swona a hi ntiyiso phela sweswi mi swi vulaka. Xivongo lexiya i Valoyi hi xo hi xoxe i Valoyi hi yo mhaka na van'wana lava va ka hina va cincile yi sungula hi V i Valoyi. Se lava va tsala hi vona va tsala Baloyi. No mi khensile Khalanga loko ku ri ku hi sweswo. Okay, mbana hlekana wa kahle. Ikombo to mina hi kumeriwa hayi kumeriwa kwani. Na mina la xivongo xa mina a hi Mathebula. Ay kona.
I am getting one mixer. I can't remember. 0860002543. Makumembiri muna tumina tutsare bila wara ya kumembiri. Les I fana bla bla so. Iku kumshana kufana kusungurwa pfumba. Rako ikuya kuya tunchiwa mavitula. Ya chinchiwa. Kusuka kaba baloi, yiva baloi. Kusuka kaba matebula, yiva matebula. Maiva makako shesha kutania. Kungari ku michichana vasikhunyani liya yi nga ha tsarisiwi swona leswiya loko ku ri ku i xikhunyani yi tsarisiwa swona loko ku ri ku i sikhunyani yi tsarisiwa sweswi swi ya hina hi tsarisaka swona hayi yi va se ma yi vona kako mi cinca sweswo mapfhumba yalamo loko mi lava ku cinca kambe hambi mi nga cincangi a swi mi siveli ku loko munhu a mi nyefula mi nga vuli a ni hi swona ni vulaka so loko munhu a mi nyefula mavula swi nga ri na mhaka ku n'we mi lunghisile swa n'wina ku ma mi lunghisanga xitiviso xa nkoka eka tinqambi na xiyimbeleri loko mi rhumela na tinsimu ta n'wina eka munghana endzhaku ka loko ku humelele mhangu leyi nga humelela le exibedhlele lexiya xa vanhu lava va hanyaka na mavabyi ya swa miehleketo van'wani se va sungula ku vutisa kahlekahle vanhu lavawani va hlayisekile ke kumbe hi na mhaka na vona na tanihi tiko tanihi rixaka tanihi vanhu kumbexani njhekanjhekisano wa siku rin'wana a hi amukeleni no mingisi rixaka hello botpet ahe papa mfukeni khomani phone papa mi vekele kule ngopfu mi twalela kule hi pfukile oh manito sweswi mina ni ta khumba liya ya Matsonga ya Ihlangani so botpet amukela ku vanhu lava n'wina na mani mi lava ku swi amukela n'wina na mani okay man mina na swi amukela leswiya va nga swi vurisa swona hi ndlela leyi ku na marito man'wana hi xizulu a va swi koti ku ma pronounce ni nga mi nyika xikombiso botpepe former president va yile ka miyexe va fika va va tsalela speech va fike va tsandzeka ku hlaya rito miyexe ve te miyexe mankhom swi fambelana kwini leswi hi vulavulaka hi swona nghena ni makeni mi nga jiki kule nyika xikombiso a xi fambelani xikombiso lexi mi ni nyikaka xona la ka Machangani botpete ku ya hi xizulu CH la ka Changani a ni ku na CHA ku ya hi mazulu rito leriya a va na rona a va swi koti ku ri pronounce va ri vitana cha that is why vona va replace Shangani va replace Changani hi Shangani because loko a ku ya hi language ya vona rito leriya a va ta ri xava ku Amachangani because CH a va na yona hi leswaku n'wina na sweswi ku xiphiqo i yini mi se xi twa hi yo mhaka mi kha mi ku hami na hi ku leswi mi nga le ku hlamuseleni swona hi swona ku nga xiphiqo xiphiqo i ku ri pronounce hayi a hi swona xiphiqo hayi botina hi n'we mani ya vulavula na mavutano hayi mavutano ya kona no mi nga loko mi nghena mi sungula mi sungula mi swi hleketa kahle makwavo ne yi va ni va ni mi dyondzisa mina nga xi tiveki na xizulu xexo loko va ku xixima i ri wun'we va ku vitana umxangani loko va nga mi tele va mi vitana amaxangani loko va ku vitanisa leswiya swi nga vitanisiwa xiswona loko a xitejini i ku nyefula se vhetani mi swi dyondza mavutani ayi mavutani na kasi namuntlha hi cita ni mi ni tisela wa mani kasi ayi swi tshikeni a swi tshikeni ve ya vulavula hi timhaka leti ta vukorhokeri bya swa rihanyo masiva ka timhaka ta swa rihanyo ne ku ha xihoxo ku nga ri timhaka ta ku ha xihoxo ku ha nkarhi wo endla xihoxo maswitwa loko endla xihoxo munhu fambini loko mi endla xihoxo munhu fambini se yo mhaka ku hetelela ku va na maqhinga yo tala kumbe maendlelo yo tala yo ringeta ku thiveleja se hi lava ku vulavula hi timhaka to toleto ta ku va khomixini va ya tumbuluxa timhaka ta ku kumbe va ya vumbunula timhaka ta leswaku ongeti ku na vanhu lava
va nga landzeleli maendlele ya timhaka ta matshungulelo lawanene loko swi ta ka timhaka ta vukorhokeri bya swa rihanyo leswi nga hetelela swi endlaku xilidzini xi va xibedhlele lexi nga rhanga mahlweni ka timhaka ti fambelanaka na ku va na swiphiqo hi timhaka ta vukorhokeri bya swa rihanyo se leswi tlhela ku xi hlamarisa ku xilidzini xi le ka nongonoko luwa wa ku dyondza timhaka ta matirhelo ya NHI xi nyikiwe switirhisiwa swo tala se hi fike njhani ka xiyimo lexiwani na ku swibedhlele leswin'wani ke ku nga va mbuyangwani swi nga ri ku kwana ka pilot program liya swi njhani swona hi timhaka ta mintlhontlho leyiwani se hi lava ku vulavula na n'wehe hi twa ku mi le ku voneni nyini kolomu mi kumaka kona vukorhokeri kambe sweswo hinkwaswo hi bula hi swona endzhaku ka leswi eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala ka Khiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala ka Khiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela ukayele leswi eka Afrika wa vulavula sweswi ku ya vulavuriwa hi swa voluthuli loko swi kumekile ti-interest ta tiko i vo lava ku va na ti-project ti sunguriwaka hayi hi na case ya Lithuli yi lava 35 million and a yi nga to vuyisela nchumu a swi nga ta pfuna nchumu na lava nga dlayi yena a va ha ri kona ka ha ri ha kosa vatukulu va vona so hi leswi tiko ra hina ri nga fika kona mara hambi va nga ha ri kona a ni ngo vatukulu va yena va fanele va tiva ku lexi nga dlaya kokwani i yini a hi swona va ta swi tiva ta mani hi ku ntukulu wa mudlayiwa u sele na ntukulu wa mudlayi ene loko swi endleka a va nga si beburiwa i n'wana nga na ntiyiso a nga ta swi tiva kwalano Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomandela 22 timinete ntsena kupfila ora ya 12 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM nomboro leyi yi dume ngopfu ya 0860002543 kamba yo huwa hi yona ni vona n'wana ni rhumela hungu laha hey ya a va retile a va retangi a va twi nga ri va khome timhaka se fike hi va komba va kona swi lava mihleketo ya na mini laha ku hi yo mhaka a hi hlohloteli timhaka ta ku va vanhu va ku vo duma a hi hlohloteli swona laha hi hlohlotela timhaka ta ku hi vulavula hi timhaka a hi amukeleni muyingiseri wo sungula hi loyi i nhlekani Haye Butpet. papa mina mpfukeni Mpfukile vulavula na Zulu team na Atteridgeville. ni vulavula na mani Zulu team na Atteridgeville. Zwelithini sawubona ba Wali mzulu. Wali mzulu kwa mitoleri wanga nika rola. eka Zwelithini yana ni mahlweni Mina ngikutsisa ka mina Butpet. Leswi endleka ka timhaka ta rihanyo i timhaka ta vukhelelo. Ku mi nyika example se tshama ni kuma accident kwala site ya Volodium la emovha so loko ku humelela sweswe va ta va rhumela ambulance yi fika yi teka ni fika exibedhlele va ni veka ka wheelchair va busy va ri ka mina va ri va vuyisa ndzhondo ni twa ti-pain Butpet va busy va ri hey tshama kwalani matwari ni fike hi vuma 4 akala 4 no 4 ya late loko va ta ni attend 4 ya madyambu ya ndenga ya madyambu ya ndenga loko va ta ni attend va ni attend hi vuma 11 va doctor a yi kona ya x-ray so from kwalano loko ni ku na languta ni twa ti-pain a va ni nyiki panado a va ni nyiki nchumu so eku heteleleni doctor ya fika hi vuma 11 ya vusiku va ni faka ka x-ray va heta va ku wena u vaviseka nga famba va ni nyika panado so loko ni ku na languta problem yeleyo i timhaka ta ku vukhelesi bya swibedhlele ka vanhu lava tirhaka xibedhlele swi sukela kwala ka ku a va teki timhaka serious loko va ku teka emergency hina hi tiva khale loko u fika xibedhlele va fanele va ku attend so mara ni fike emergency ni fika ni vekiwa ka wheelchair se ambulance leya ya tsutsumela yini loko vukorhokeri bya nga byi jahanga yi tsutsume ngopfu hi reyilana hi munhu wa xisati tihampu letiya ni titwe ku vava ngopfu va ni bohelelile la ndzhaku la ni cina hi tihampu loko ni ya fika le ni hlamala ku kasi a ni tela ku ta tshama la 12 o'clock va ni nyika panado va ku a wu vavisekanga
so loko ni swi languta evukhelesi va vanhu lava tirhaka hi timhaka ta switirhisiwa kumbe njhani. O leswi vulaka ku se kumbe careless leyi yi tisiwa hi yini ku loko va kha va leteriwa va byeriwa ku va fanele va hi tlhogomela va hi tekela nhlokweni va hi korhokela hi rirhandzu hi ndlela yaleyo se hi fike njhani ka ku se va hi tsan'wa va tikomba ongeta va na mhaka ivi swi hetelela swi vanga na milandzu ya leyi mfumo kumbe ndhawu leyi hakelaka yona. Loko ku languta kumbe i timhaka ta ku hi xitalo swibedhlele leswi va swi tshama va strike xibedhlele lexiya xi operata hi munhu a ka hina. So loko mo ku ma languta hi xitalo laha ku nga na munhu wa ka hina wa ntima nga ku munhu wa ntima hi mulungu. He vanhu because loko ku ri vona ntsena vo lo fika laha va vulavula na mina nga ka ni helelanga na swi vona ku mina ni vavisekile mara va ri va vuyisa nqondo va heta ku ni vuyisa nqondo yele va ni veka nkarhi wo leha until late loko ni ya huma late ku kosa ri ni za ni famba ni lava ti-garage laha ni nga ta kuma ti-pain block no va ku 12 o'clock va ku discharge a nga vavisekanga. se loko va ku discharge a nga vavisekanga 12 o'clock ve ri mi ya fambi yini I problem yin'wana yele loko ku nga na plan u hetela kwala tibangi stone. no ni mi twile bot ni mi twile inkombo to mina 0860002543 xiphiqo lexi van'wani va nga langutana na xona mina ni nghenela xibedhlele xa Pietersburg laha a khale ngopfu un'wana a ni sindzisa ku ni fanele ni vulavula ririmi reri ra kwala ni ala na sweswi ni ndle complain ni na mavhiki mambirhi ni kha ni fonela hofisini ni nga ni kwa tinambara a yi hlamuriwi kambe loko ni ya yisa complain a ku ri na munhu hofisini liya kambe na sweswi ni vulavulaka a yi hlamuriwi foni yaleyo a ni tivi va tirha nkarhi munhu rini a hi mukele n'wana mingiserilo hi nhlekani Khalanga papa ni vulavula na Ndlovu la ka N'wamita inkomo Ndlovu no twa nga ku hina laha ngopfu va la ka N'wamita ku complain leyi nhlokomhaka leyi fambelana na complain leyi na hina hi nga na yona ya swibedhlele Khalanga hi na clinic laha clinic leyi ya hina yi accommodata tiwadi tinharhu ku nga 11 12 and 13 mara yo hi le ka ward 12 tolo ni receive message to hlayanyana ni byeriwa timhaka ta ku a clinic vanhu va yime hi milenge and va karhi va ni sendela na ti-picture ni kumeka ni fonela wun'we wa vatirhi va le tliliniki ni vutisa ku humelela yini kwala tliliniki va hlamula timhaka ta ku a ku na switulu swi tshovelelekini and hinkwako va yisini na le ka counselara na le ka ma-charge wa yi tiva mhaka leyi so a mi langutele ku mi fane mi heta mi endlisa ku yini loko ri so vavabyi va nge yimi ku na vakokwani kwalani na kwala ka picture ku na vakokwani so va fanele va endlisa ku yini va fanele va za va wa na kahle loko mi kota ku mi hi pfuna ku na MEC a tshunela leswi swi endlekala ku ka tliliniki liya a swi le ku twisisekeni eButete last time un'wanyana va fike lava ku avo va chayisina ni tiva tliliniki ku ri 24/7 ku fuseriwe ku fane a drive va vuya na migodi i lovele ndleleni a nga fikanga nkarhi wun'wana kumbe a ta va a kume ku pfuneka so hi kombela ku pfuniwa mhaka yo fana na leyo Khalanga mara mi lava ku pfuniwa yini kwalano heko a ni veri switulu swi tshovekini se nandzu ku laveka switulu Khalanga se a ni ri a tliliniki yin'wana na yin'wana yi na komiti a yi le ku tirheni that's why se za hi hundzisa laha loko mi ka yi le ku tirheni mbula swi tiva ni hava vhakachela hava vutisa ti-meeting hi famba ti-meeting ta ku tala Khalanga a va le ku pfuneni nchumu okay mara namuntlha hi nga vulavula hi swona sweswo hina hi vulavula hi timhaka ta ku ku na vanhu lava va nga korhokeriwi kahle lomu ku korhokeriwaka kona timhaka ta swa rihanyo xivangelo ku nga va ku ri yini se ku fana na kwala ka n'wehe xivangelo ku nga va ku ri yini ku ha switulu a nge sweswi mhaka ku heta ku hlaya ku vulavula hi vukorhokeri ya ni xitulu xi wela ka vukorhokeri hi ku loko munhu a loyi mata za wa hi sululwani Khalanga kasi va lo tala ngopfu a ni mu ya ku tshunguriweni famba phela ku hungesiweni le xibedhlele Khalanga laha munhu i fika hi 6 a ya famba hi 5 namadyambu van'wana va famba va nga kumangi ku pfuneka va ta nghena va ka N'wamita loko va le kuntweni kumbe nhlokomhaka leyi va va na laki ya ku va kotlane na ku fana na mina a ku na vukorhokeri byi nga kona tliliniki i yin'we ni mi byela hi tiwadi i tinharhu ward 11 12 and 13
and then makangomta mina la kra kuma ku tivanyana ni vulavula eka Mandlakazi ma vona Mandlakazi kule njhani a hi na xibedhlele matako ze swin'wana swi hlupha swi mi hluphekisa yini xin'wana lexi mi fanele mi xi ololoxa kumbe mi xi lunghisa tanihi vaaki i ku fambani mi ya titsarisela ka mi va koka voters roll matiko yanharhu ya ze ya va ka ward yin'we hi mhaka yini hi mhaka ku vanhu va titsariseli loko vanhu vo titsarisela va tala ivi mi nga kuma ku matiko ya lamambirhi manharhu a ku fanele ku ri ward na half kumbe ku ri tiwadi timbirhi mara vanhu va titsarisela va na mhaka na nchumu a va kona ka voters roll se swo teka nga ri vanhu va ko laha ku ya hi list leyi nga koka IEC ko va vanhu va lava vantsongo ku ya hi wadi yaleyo ivi na swilo leswi va swi tisaka kwalano va tisa swo ringana na sweswo kambe hambiswiritano hi ta va hi ri na vona va ndhawu le rihanyo va ta hi nyika xifaniso xa ku hi yisa ku yini mahlweni loko ku ri na tliliniki leyi aka ward 11 12 and 13 ni tshemba ku i TZN hi le tsanini hala hi hala ka hansi ka vurhangeri bya meyara Gerson Mlapisana a hi amukele nin'wana mingiseri 0860 002543 swibedhlele swin'wana veri xibedhlele xa xiridzini veri xi famba mahlweni mi hlangana na mintlhontlho ya njhani wun'wana siku rin'wana a tshama mi byele ku yehe i tshame a ya endliwa vuhanduri ro sungula ivi loko se a ri kaya twa ku vava ivi loko a kha twa ku vava loko va tlhelela va ku a ku rivariwe xikero endzeni ka yena un'wana hi lo ku na munhu lo 0860 nangona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM yi fanele yi lunghisiwa riqingho leri ncindani loko hi ta ku minkarhi hinkwayo hi kumaka ku pupupupupu anti ku endla ka yini kambe hi amukeleni loyi nhlekani hayi mbukeli i pfukeni minjhani no hi pfukile matwa hi botipete ka timhaka ta vukorhokeri mina no vona ingaku i swilo swimbirhi swinharhu leswi fanelaka ku lunghisiwa a ni tivi ku kumbexana na vuleteri lebyi tinese ti byi kumaka byi enough na ni vula leswi hi mhaka ya leswi mativa tshame ni ya a bara ni ya hi transfer letter from ka doctor un'wana ni fika laha ni va nyika papila va ri cheka va ri hlaya va ku ni tshama benceni ni yimela doctor ni tshama benceni ni yimela doctor loko doctor fika teka papila a ri hlaya hi ni yisa ka yin'wana unit ma swi vona nkama wolowo se ni tshame 4 hours ni fanele ni tlhelela ka yin'wana unit ni ya tshama 44 hours se loko ku ri ku a vo lo swi tiva ku i tsini leswi nga laha ka papila leriya a va ta va ni yisi ka unit liya before ni yimela doctor liya so that's why mi kuma ku na mindzelakano yo leha aka swibedhlele swa hina because of ni voni nga ku tinese ta hina somewhere somehow ti xota swin'wana ma swi vona ti fanela ku ti swi tiva ni nge fiki mi ku ni yimela doctor laha loko doctor fika laha fanele ni ya kun'wana why ni nga vhelangi ni ya ka unit liya before ni ya yimela doctor loyi a nga ta ni yisa ka unit liya a nga ni cheka no ni cheka ma swi vona so sweswo swi endla ku hi va vona ingaku a va tirhi nchumu ku ri hi ku va tirha van'wani va vona yes va nga va ri kona lava kokaka milenge mara va tirha van'wani va vona va gingirika va tirha hi ku hetiseka mara vutivi va na byona na because loko ze mi vona ku ri na tilayini to leha ku ni swi kona swo ka swi nga fambeki kahle phela swi fana loko munhu a kha a tirha botpet loko munhu a tirha a yiva i ta va na layini yo leha because i hlayelela mali a hlaya na yena a hlaya na ya mulungu se yi ta leha ngo layini yaleyo hi mhaka ku a nga xoku ni veke yona hala ta fika ni xota loko va ni cheka laha ma swi vona se na vona ku na problem yaleyo loko swi ta hala ka management botpete a ni swi tivi ku va yi swi rhangisa ku yini swi swa vona ma tiva ku ze ni va na accident lava ambulance ni fonela ambulance va ni nyika nambara ku nambara mina leyi loko va fika ta va nyika nambara leyi ni tshama 4 hours va nga fiki ni fona futhi va ku hayi le ndleleni ni dina ni driver movha ni ya a leswiwa a xawela ni fika ni vutisa ma-security ku na ambulance yi nga huma na va ku yi ko yi nga huma mara yi na vo ma 10 hours yi humini laha i khale ni ku ti-driver ta ambulance ti nga va ku hava yini mi nga nghena ni nghena laha botpet more than 10 ambulance ni va famba na va ku ta famba ku hava ti-driver se na yona department of health ta yi vona yi nga endli nchumu because i xava njhani material mara i pfumala vatirhi vo swi tirhisa swi vuyela back to north because va hava vatirhi vo swi tirhisa mina boto wa mina lowu za ti lovela ndlwini yimile ambulance ene sweswo livhini ku a ni huma ka swona ni nga zi ni swi ripota na helo mara at the end of the day tiambulance a ti lo tshama na video ya kona ni na yona swi ni bore ngopfu hi mhaka ku swi vula ku va xavile swilo mara swi tirhisi nchumu
ma vona a swi fani na loko ku ri ku i xave tichoko botpete mara mi pfumala vana xikolweni a ku na vana vo tala va nga ta heta box leya ra tichoko mi kha mi va dyondzisa n'wina mi xavini tiambulense vanhu lava va byaka va tele mara tile ku va tirheleni ma yi vona se no vona nga ku va fanele va swi langutisa hi matihlo mambirhi ku ri a ni swi tivi vanhu lava nga hi rhangela mani kahlekahle himpela a ri ezi hi to khensa loko hi pfuka hi kha hi hanya nampundzu hi kota ku fika kwalomu hi fika ko swo tala vanhu va ka hina a hi rivaleni hikuva a ku ri swona sweswi mi tshamaka mi kha mi swi vula n'wina mi ku hi nga swi kota hi ku vhota a hi nge swi koti naswo hi ku vhota sweswo loko mo langutisani hi vula ku hi nge swi koti hi reason leyi loko sweswiwa politiki yo karhi yo languteki nga ku yawa mi ta twa ku mani wa suka ya ka politiki liya i langutise vudyelo halaya ku ri no hala bya famba hala bya le kaya se i ya hi korekela njhani ka tsutsumise vudyelo a nga tsutsumisa ku korekela hi yini se a hi rivaleni na ku lexi hi nga ta xi endla as long hi pfuka hi hanya hi kuma se switsongo hi nga na swona vutomi byi ya mahlweni hi hambana swo tala vana va mani ku na ndhawu yin'wani veri le ka makhensarisini makuteni se mi fike kona n'wina se mi bata makhensarisini ni fike kwalaho ni botpete me ni khensarisini loko ri pela ku na gezi a ku na gezi ku na mati a ku na mati na ri kuma philisi ro dya ni ri kumi a swi na mhaka xikwembu xo xi nga ta vona xi endla njhani xo xi nga hi tisa laha misaveni a va yi dyi mali yaleyo siku yi va nga ta xurha va ta hi nyika na hina nemetweni 08600025 swi tlhela swi ni fikisa laha ka ku kumbexani na yaleyo ya ku hi fika njhani ka ku munhu mu n'wi nyika matimba ku fana na sweswi mi nyike vanhu va le Zambia a va nyike khale ka president matimba ya ku a va rhangela kambe loko a fane a vabya i ta tshunguleriwa Afrika-Dzonga van'wani va famba va tshunguleriwa khale ka president wa le Zimbabwe va hundze emisaveni va ri Singapore mara i murhangeri wa tiko hi ya kona loko se xiyimo xi tetani xa ku va na kumbexana va ta hi hlamusela kahle bot Victor ku kahle va kume yini kambe hi nga se bula na vona a hi swin'wana hi twa wena enhleka aye khalanga minjhani hi pfukeli papa minjhani na va hina va flash wa poison va America lembe lero wa zwona a ku na hemba a ni swi tivi a tivi nchumu a ni timhaka ta rihanyo i xihundla xa munhu mara va ze va ku va cheleriwile va ya America va ku va ku tshunguriwa America botpeta ne hi fiki ka xiyimo xo loko munhu a xibedhlele xa public va ri isiwana most a va tirhi vona va tirha ende vanhu va fanele va hi kholela ni ze ni rhungiwe botpeta nenge ni kuma accident kwala N1 ni yisiwa laha Mukopani va ri le ku ni fourth tracker or yini xibedhlele xi le Mukopani ni rhungiwa ni lo life ni nga tetemetiwa ni endla nchumu pende ni nga tshama ni twa laha ni ze ni n'wi byela va tshika mina botpeta like a ni ri na medical aid ni ze ni tekiwa ni yisiwa kwini kwala Pietersburg va ku hava private la Mukopani 2009 ni ze ni yisiwa kwala mediclinic kwala Polokwane ni ka ta pfuneka no ze ni n'wi byela va tshika a nge ni rhungi nga ni endla nchumu ni kha ni vona na swilo yini no a ni ri va nga mi rhunga va nga mi titivatangi mara va lo titivata kwalaha va rhungaka kona a va nga endlangi nchumu lava vo le chela va ri xi lexiya va vona xi lexi xa loko hi endlisaku ngati le ka lavo va tingati lexiya xa va ku tlhela va ku totanyana va kota ku ta teka ngati hi vona ni endla hi xexiya ntsena leswiya ko va ku basisa ndhawu musi ku yi kota ku yi nga katsaki yi nga vi na switsongwatsongwana munhu ni doctor luya ni byela loko a ni rhunga ni kwati ngopfu ni vhele ku tshika ku fika xiyimo lexi a va ha ri na mhaka na hina va swi vona ku na mfumo wu na mhaka na hina laha ko kota ku tekiwa magoza man'wanyana hi ta va right sweswo ku ha ri hava botpeta se mi ri ku vava loko mi nga ku twa a mi si tshama mi ku twa hera a ni tshama ni ku twa na wa accident olwelo ni yi kumile ku antswa a ku ni hetisa damani pero la ku ni hetisa damani ai kone va ka a
ani roga live pain ni nga tsani ni nga tsani TV yani kumbe loko munhu a ni kholerile kumbe a nga tirha a nga ni korhokelangi kahle ku na nawu lowu ni sirhelelaka ke mi tiviwa nawu va ta yi byela sweswo leswo nako ku pfuneka ka ku endlisa ku yini hi ndlela yaleyo kambe amukeli n'wana mi yingiseri loyi nhlekani Kailan bot pet mi jana? buta mina hi pfukini n'wina mi njhani but Na mina ni hlayisekile. na khensa swinene ku mi bela riqingho mi rini n'wina Na mina ni ta ya ka swa rihanyo ni. ya So ndzi nga byela muhumelerisi vo ndzeni ka tirha ka swin'wana swa swibedhlele swa mfumo ni ri ka communication department ya kona ya swo fana na kalafoni physically kalafoni so ntimingiselo lowu sungula loko a nghena kha vula ku ri ni fikela ni tshama nkarhi wa leha so part leyi a nga ta na yona kumbe tlhelo ra nga ta na rona nkarhi wun'wani i swa nkoka ku hi swi twisisa ku ri ti-level ta swibedhlele ti famba njhani hi ku na titliliniki ku va na ti-district ku va na provincial ku va na ti-academic ti-academic vo Steve Biko na vo George Mukhari and then ku va na rank ya vo Kalafoni ku va na leta ta ti-provincial to fana na vo Mankweng to ti-referral institutions kumbe swibedhlele swa ti-referral so loko no suka ni kha ni pandza hi nhloko ni ya Kalafoni ni le xihoxo hi ku liyani i referral institution referral leswaku va dela hi ti-case leti ti tikaku ka swilevhele leswi nge ka swibedhlele leswi swi nge le hansi ka level ya vona swo fana na loko mo wa mi ri ndhawu yo fana na le vo Pretoria West ku na xibedhlele va ri Pretoria West mara loko xi ri na case yo tika swinene va teka va rhumela Kalafoni a hi nge i n'wana va ku bridging va fanekele va n'wi tsutsumisela Kalafoni so mina loko ni ya ni khome hi nhloko kahlekahle loko ni ri ka ndhawu yo fana na Trixie ni fanele ni sungula clinic because kambe loyiwani phela loyi a nga lo tiyisa ive na accident se va n'wi rhwala va n'wi yisa Kalafoni kahle hi lamba ku ta kona ngopfu so loko ku fika mhaka ti-accident mi n'wi twini ku ri a ni yi twa na movha lowu kha yi ya ka ti-bumps na yini mina ku ri loko mi fika ka emergency ku na ndhawu yin'wana va ri i triage loko mi fika triage va fika va langusa ku okay hi loyi Makhuvele u duvuliwe nhloko hi lava boot pad va tshoveki voko so hi faneke hi ndla yini loko va ku triage ku ri va faneke va cheka ku ri hi yihi case leyi xungetaka vutomi hi yihi leyi vutomi bya ha ri kona byi nga lava hi stabilizer then hi tsutsumisela layini yo xungeta vutomi so a xibedhlele a ku tirhi first come first serve loko swi fika ka timhaka ta emergency ku tirha mhaka ya ku hi yihi case leyi nga le ka xungeto wa vutomi ngopfungopfu ka swibedhlele leswi ni vulavaka swona swa ti-referral ku loko mo fika layani mi kha mi tshoveki voko ku ri na munhu loyi a nga duvuliwa nhloko n'wina vo to mi stabilizer va mi tshika va rhanga va seyivha vutomi bya luya a nga le ku loveni a ni u duvuliwe nhloko okay sweswo swa twala ku ku langutiwa ku tsutsumisiwa laha ku nga na nxungeto wa vutomi kambe xivutiso hi ku va byeriwa vanhu lava ke ku hi na nxaxa karhi ku fana na le titliliniki a titliliniki na swi twa minkarhi yo tala twa wa ha ti tshamerile kona twa va ku alayina yi fambi va ku hayi va ha yi ku beburiseni se wa swi twisisa ku okay va le ku beburiseni se swi jahile leswiya ma yi va mhaka kona yes ka ndhawu to fana na le Gauteng ani loko mo langusa ka ti-Facebook page ta vona ngopfungopfu swibedhlele swo hambanahambana va zama va endla na ti-video kombisa ku ri loko hi vulavula hi mhaka ya primary health care leyi delanaka na titliliniki hinkwato ti nga le ka ndhawu leyi mi va ku mi ri ka yona mara swi tikomba ingaku information leyi nkarhi wun'wani a yi fikeleli ngopfu vanhwini hi ku hi nge guarantee ntsena timhaka ta ku hi ku va vulavula hi ti-Facebook nkarhi wun'wana loko va kume chance ya ku vulavula ka ti-radio va zama ku swi hlamusela hi ku vanhu va tele ku hindza maybe ti-platform leti ti tirhisiwaka mara hi yin'wana ya tindlela leti ni swi tivaka ku ri Gauteng Health a yi zamini kumbe yi le ku zameni ka ku va yi swi tisa vanhwini ku ri information hi leyiwani mi nga yi mi hubutela Kalafoni ku ri kumbe vavisekisi so sungulani tliliniki loko se mi ta laha mi ta mi na referral letter because vanhu vo tala va jika va kwati swinene ku ri ni hubuti ni fika hi 4 onge ku fika ni langutiwa ni byela ku hayi wena tlhelela tliliniki wa tanga ndhawu ya right u faneke u sungula kwini then u ta laha loko se u na referral letter na mi twa leswaku hey ku ya phasana ani loko se i twa ku vava i twi nga ri phela izondhi nese loko a kha athenda van'we a kha a hita u twi nga rhangele ku ne nchumu hi ku i twa ku vava la nga tshama kona hi leswi ni hlamuselaka swona ku ri ku vava ka rona kumbe sayiti ro vava ka rona i timhaka ta ku information leyi a hi kumi hi nkarhi ku ri okay loko no tshuka ni twe ku vava leswiya swa ku a ni se ze ni ya tliliniki kumbe a ni se ze ni voniwa hi doctor wa mina i va tsalela referral letter
ni nge ngheni ka xin'wana na xin'wana xibedhlele kasi ti-case timbirhi leti mi nga nghena ka xibedhlele xin'wana na xin'wana one i emergency ya vumbirhi loko ku ri swa vubeburi loko va ri munhu un'wana na un'wana la taku ku tshunxekeni xibedhlele xin'wana na xin'wana wa nghena na emergency nghena xibedhlele xin'wana na xin'wana mara leta tin'wana ti-case no pfuka ni kha ni yisa miri ku lava ni rhanga ni sungula either ka dokodela wa mina kumbe ni sungula tliliniki then va ni tsalela hikuva se ni nga ya ku kun'wana na kun'wana hi ku loko mo suka mi ti sukeli kaya hi wexe va ta fika va mi byela ku n'wana mi sungula nkona ku hoxekile kwala mi nga kona yes hi ku loko mi fika swo fana na swibedhlele swo fana na vakalapona swi na ti-surgery ku na family medicine ku na surgery ku na yini loko mi fika laha va nga ta xo sungula va ri hi kombela ku va na referral letter hi ku lawani a ni mi fange mi ta hi ku referiwa i xibedhlele lexi nga le ka level lexo na loko munhu a George Mukhari mi kha ku ri a mi tisiwangi ambulance loko yi mi tisini mi ya emergency but still a swi vula ta vhela va mi khatha va ma attenda nkarhi wolowo then loko ni hlamuserini ku va langusa ku ri lawani ku na triage unit yaleyo yo secha ku ri okay ka lava va nga fika va ri 10 hi va lava se xiyimo xa vona xi nga tika ngopfu okay and then loko ni nga fika laha mina ni mi kuma n'wina xiyimo xa mina hi ku se xi nga ta vutomi ku rhanga kutshunguriwa mina n'wi ni sala mahatha mina a ni n'wina mi stable ni mi twi hi swona Bethel khetseli buto mina ni khetseli ku mi ti nyika nkarhi mi ta hi basisela swin'wana swa leswi mi swi tivaka a khensa swinene khensa mina Bethel inkomu ku sala timinete ta mune yi va awara ya n'we mahungu ya misava loko hi vuya hi bula na tatana Victor Mavidula va hi nyika xifaniso xa kahle va vone yini hi la ku bula na vona hi ndlela yaleyo 0860 002 543 a hi amukeleni un'wana miyingiseri lo nhlekani hallo Mpfukeni hi pfukeli papa minjhani hi Mpfukeni a khensa mi vulavula na Khanlanga kwala Rustenburg man ni mhaka ya mina hi leyiwani ya ni ze ni kumaya ku vaviseka malembe lama nga hundza ni admitiwa exibedhlele se mhaka ni la ku vulavulaka hi yona ku na madoktar lava kumaka ku ri no van'wani va kona a va tivi ntirho wa vona a ni kote ku va ni vaviseke nenge loko ni tekiwa exibedhlele ni va ni yisa xibedhlele va ni fika va ni yisa xibedhlele ni fike ni tshama then ku ta nampundzu kama leswi va pfuna nkarhi wona wo 8 va ku va cheka swigulani laya loko a ri va cheka va fika va teka fayili ya mina doctor fika teka fayili loko a teka fayili a yi languta ku munhu loyiwani ni nga wena loyiwani se ni wa tsemiwa a ka ha ri na nenge wa ku ri no u nga kota ku va u endla u fanele u tsemiwa nenge loyiwani so lucky enough ku va na group yin'wana ya vumbirhi yi taku loko ku va na group yin'wana yimbirhi lava fambaka va cheka hanimpundzu loko a fika teka fayili ra vumbirhi a fika a yi hlaya a ku ri normal a teka loko a yi hlaya o vona teka phela ku a ri normal nenge lowona u fanele u nga tsemiwi nenge lowani u fanele ya kwihi u fanele ka skin graft ku lava ku endliwa nyana skin graft ntsena ene mhana yi chiwe ngopfu phela ni byela n'wana nenge wa mina n'wana nenge wa n'wananga wa ku tsemiweni va 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 khanserise sweswo then the following day va teka va ni yisa theatre va endla skin graft va ni pheke so leswi ni ya dyondza xona ku ri van'wani va kona i ku teka ntsena va hlayi ku ri ku endleka yini or va ri na vana nga vutivi mara a va koti ku va va kota ku twisisa ku endleka yini se ni swi lavaka ni swi vula ku loko ku ri a va landzelerisa a swi ta hi pfuna ngopfu ku ya ka ku ya kambe hi fika njhani ka ku vanhu va ri va kha va tirha ntirho wun'we va vona swilo ku hambana hi swona ni nga swi twisiseki swona ku vulavula ntiyiso loko ku ri a nga ri na group leyi nga yin'wana inspection yi nga ta hi le ndzhaku ku ri ni mpelampela ni nga wa mina ni ta va ni tsemiwile sweswi so loko a fika teka doctor a ni rivale loko tsundzuka kahle it was from Ghana loko a fika cheka that file a ri no man kulukumba lowani vanhu hi fana nga ningu lowani a wu la ku tsemiwa lowani wona a fika khansela swilo leswi a swi kasela a ri no wona va skin graft ntsena ku ri va kota ku endliwa ku operation va phesha la ku nga vaviseka kona loko swi nga ri sweswo swi swa ni ta va ni khe ni famba hi tinhonga ni ri xilema mavo miri a wu fanele u tsemiwileke u fanele u tsemiwile ni fanele khe ni famba hi tinhonga sweswi ene mhana yi chiwe ngopfu ko n'wanangu sompelampela wa ha ri ntsongo to famba hi tinhonga hi pele mavo so mara leswi ta twisisa swona i timhaka ta ku ri loko ku ri a ku ri na va ku landzelerisa or na swi twa na timara van'wana va kona i ignorance munhu o fika a languta ntsena a teka decision a ri yexe a teka vutihlamuleri a ri yexe ku ri vutomi bya munhu byi le kwini a byi kona papa ntsongo wa mina papa ntsongo wa mina va mi endle operation va mi endle wrong a hundza misaveni a Johannesburg so swi karhateka sweswo swi karhataka loko va fika va ka no va mi endle operation va ra no va endle wrong va tseme wrong then a hundza misaveni
Metro report. ni nga hlangana na swona leswi live leswi ni vulavula leswi ni nga hlangana na swona. So ni salele second na u horile nwanga sweswi u right. Oh ni famba kahle ni na phela na na nchumu kasi ni tsomeni ni famba kahle swele. No Metro. Iso. Okay. Okay. Eso something sero mngana nona FM ekumeni Mahungu Emsaba na tatana hlula vanhu fani wena maka. eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto kuya kwala Kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela hi ku tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla hi awara ya 12 ku fika awara ya 2 ni nhlekani. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Inhlekani ebotpet inhlekani nabayingiseri mhaka leyi hi karhataka ku pfumala i mhaka ya ku va hi korekera lomu ka department ta government i mhaka ku na swipuku botpet xikombiso mi kuma kwale a swibedhlele va ku na tinese ta 300 kasi ku na 50 250 hinkwayo i swipuku mali ya leyi le ku dyiweni so hi swo swi endlaka ku xota vanhu hinkwako lomuwa ti-department leta government hinkwato inkomu. Botpet xipano xa Afrika wa vulavula na Jindani kwala khoneni lexi nga ta xi vulavula mina mhaka vukorhokeri bya xibedhlele hina ti hi lava tiko va hi nyikile mara a ku na lexi xi endlaka u sala u hlangana na munhu a tirha government a vula leswaku mi tirha government a wu nge ni endli nchumu ya kwini na kwini u ku lavaka a wu nge endli next hi hlangana swo fana sweswo a ku ni tirha government a wu nge ni endli next ende ka na ni tirha government va na ti-powers tin'wana ta ti-powers tin'wana to tile ngopfu hi ri tirha government loko swi kota famba ni report mdlawana u ta report kwini na nawu a wu tivi u ta report kwini u ta report kwini butikhalanga ya hlupheka laha handle hi vanhu va government munhu un'wana na un'wana va tirha government i wa bomba hi xipuxi i wa bomba va hi bombela munhu un'wana na un'wana va tirha government a nga under government a kumaki mali through government wa bomba. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Khalanga ni muhumelerisi eka timhaka ta swibedhlele Khalanga loko e medical aid liya ya ka va ri ya ka GMC nga koho ya mfumo loko a yo tirha eka swibedhlele swa mfumo tinese na vo va ye ka mfumo ni vana va vo va ye ka mfumo swi ta lunga sweswo ta swi vona va ta tirha hi ku tiyimisela leswaku ri vo va fanekele va ya ka swibedhlele swa private hi sweswo i ta swi kuma swi tetani. Botpet minjhani mina hi vonelo ra mina la ka tindhawu leti ta rihanyo leti a yi khomiwi kahle wa fika xibedhlele u tshama hala ka emergency kumbe u nga ri ka emergency va ta ku byela ku va dila emergency although loko u langutile a ku na emergency leyi vonaka yi endleka u nga tshama dyambu hinkwaro laha. Sweswo mingisero Munghana Lonene FM 12 timinete ntsena kupela awara ya 13 hi la ku ya twa ku kusuka ka va commission ya timfanelo ta ximunhu ku va ri yini vona hi timhaka ta xiyimo na ko loko va kume swo kuma kahle va kume yini la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. aya amukela ni mutshamaxitulu wa commission ya timfanelo ta ximunhu a Limpopo nkulukumba Victor Mavidura. But Vicky nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM. Good afternoon to you and the listeners. A hi sunguleni man mi ri tanihi commission mi komba ku xibedhlele xa Xilidzini xi le ka xiyimo xo tika swinene na koho xi tlhela xi va na tinhlayo ta le henhla ta medical negligence. Hi pfuneni ku twisisa ku a mi languta yini la tanihi commission. Thank you very much. What we were looking for was also, you will remember that we visited the hospital several times, but this time around we went there with the commissioner. It was part of commissioner's visit to the province, Commissioner Magwasha.
So we have been also, as a provincial office, indicating to the national commissioners that we need to take action against Chilizini Hospital. And we were presenting the evidence that this is the condition at the hospital. Chilizini is turning like a death trap. If something is not done urgently, we are going to have a lot of crises. So we were looking at the condition of the hospital, and we also look at the cases that we are receiving as the Human Rights Commission from people, from the public members who were complaining about the Chilizini Hospital. So indeed, the findings of the commissioner have confirmed what we have been saying as the provincial commission, that as the provincial office, that there are crises at Chilizini Hospital. If you go to Chilizini Hospital today, starting from the time when you have to get your file, you won't believe the situation, Kalang. It's very bad. So if it's very bad, how did we get to this situation? Chilizini is one of the hospitals, if I'm not mistaken, which is being piloted for NHI, isn't it? Exactly. I think that is where the biggest problem started, because I've been engaging with the department, I think, for the many years now, regarding Chilizini Hospital. This is what is happening. Most of the hospitals in Vembe district, Donald Fraser, the Malamulele Hospital, Musina, many of them, including Chilizini Hospital, they've been identified for NHI. It was a pilot project for the government to introduce NHI. And as a result of that, it means that those hospitals were to be taken care of by the National Department of Health. So while we are waiting for NHI to kickstart or to start working, the maintenance of the hospital comes to a standstill. The management at Chilizini Hospital could not do anything to improve the condition in that hospital. So, which to me, I think is a lack of planning, because when you say you want to improve something, you can't start by stopping all the services or all the improvement at the hospital. Because if you go to the filing room, Kalanga, you will agree with me there that there is no way that you can find your file within a reasonable time. Even the people there, they don't even know that their time frame, that if a patient is at the hospital and went to filing room to get their file with their medical record, they don't have to spend 3 hours. When we get there with the commissioner, at least, we find that there were people who were there since 7 o'clock, some of them 6 o'clock in the morning, and we arrived around 1. So they were still sitting there with no files, medical files. And when we get into the filing room, we find just staff members opening new files. You can't just open new files, because those files that they are there, they were supposed to be looking for, they have medical records that will guide the doctors as to how these people should be treated. And if you don't get the medical history of somebody, how are you going to get treatment? Now you are saying you've been engaging the department time on end. Now the question is, what next? So what we are planning to do as the Human Rights Commission, because even when we sit down with the MEC after our inspection, we raised those concerns, and we indicated that we are not going to leave it this way. We are going to write to the MEC. However, as the provincial office, we have already started engaging to say what we need to do, I think, is to take the government to court on this issue. Because if we don't have a court order to compel the department to do the right thing, I don't see the situation in Chilizini that it will improve. The problem is affecting many, many people, not only one individual. I'm not talking about those who are taking the department to court for negligence. I'm talking about ordinary people who are calling us every day. If we don't do something, many people might be losing their life because of the situation at Chilizini Hospital, because they are being opening files, new files, each and every time. And the question is, if you are being treated without your medical history, it means that you might be given wrong treatment by the doctor. Hey, yeah, but Vic, okay, so some people are even saying if a hospital that was touted to be a pilot program for NHI has failed dismally like that, what is happening to other hospitals
that have not been chosen to be in the pilot program, maybe the situation is even dire there. But I think when I compare other hospitals that has not been identified to benefit out of the NHI, at least the situation in those hospitals are changing. There are changes there. We are visiting the whole province. We know that in other situations, in other hospitals, there's a little bit of improvement. But with Chilizini, it's like the decision to pilot this NHI project was done without any contingency plan to deal with the immediate challenges. Because what was supposed to be done was to say, okay, we understand the hospital had been identified to pilot NHI. So what will happen if the window is broken from the ward? What will happen if the ceiling is leaking because of rain, or there is a floor that is peeling? What is going to happen? There was no plan at all, because I remember when I was engaging with other colleagues regarding Chilizini Hospital, when the psychiatric ward was bent down, the Limpopo Department of Health could not fix that, because the NHI, the National Department said it's our project. They are saying that it's our project but doing nothing. So the department hands is tied. They can't do anything. So why are we talking about the NHI? That is but does the department have money though? Because from time to time they will be pleading poverty. Do they have money to do the maintenance though? Ngamla, I can tell. Sorry, Kalanga. The situation there, I can tell you, if the department is given go ahead to use their budget, they would have done better than just to wait. It is maybe it's more than 10 years or 15 years now with the hospital waiting, wanting to be, the National Department saying that they are going to build a new infrastructure there in Chilizini. But nothing is happening. Nothing is happening, and the National Department doesn't even give proper explanation. Now when we engage with the MEC, we're told that now everything is in order, we are going to start. But they can't even give you the date on which this project to build new hospitals in Chilizini will start. And that is a district hospital, Kalang. It's a district hospital that most of the hospitals in Bambe district, they rely on that one for better service. Now it's getting worse. Obviously, the feeder hospital will not get any better service if that one is not working properly. Thank you very much to you and the listeners. Buti Victor Mavidula, lava komsa timhaka ta ku hey xiyimo xa tika la mpfhuka va nghenisiwa ka nongonoko lowu wa timhaka ta ku va ta va ri kha va ringeta hi timhaka ta NHI. Timhaka ta NHI se va ta va kha va languta ndzawulo ya mfumo le xikarhi yi nga kahle loko va ku va ndla pilot program va kha va ndla yini tatalani xikwambani va ta hi hlamulela swoleswo hi kota ku swi twisisa kantswa hi ndlela yaleyo kambe sweswi hi hundzenile ta va heta ka riqingho rero ndzaka leswi ungayele leswi eka Afrika wa vulavula mhaka leyi swibedhlele yi karhi loko yi fika ka timhaka ta ku madokodela lama ya nga na wona swibedhlele hi lama tlhaka ma tirha hala ka private. So nkarhi wo tala loko vanhu va folela yini ma lava ku pfuneka, munhu le ku pfuneka patient private sweswi ta swi ka swi hlupha u nge koti ku tirhana n'wari mbirhi yin'we twa nkanga lexi nga le ku hi karhateni se leyi tshwaku nkanga hi leyi ya hina va mbuyangwana hi liya va mbuyangwana ya lava nga na macheleni lama nga le henhla yi va yi karhi yi famba kahle loko a ha ri xibedhlele le thabo va n'wi fonela ku ku na patient tsutsuma a sukela va mbuyangwana tsutsuma a pfuna awara ti ngeteleka ku fana mfola la ka va mbuyangwana hi ku xiyimo xa swibedhlele ni nga xi fanisa loko u ya restaurant ku na drive through ku na ku nghena ndzeni se lava drive through hi lava mali va tiphurayivhete hi loko ya nghena ndzeni hi badlanyuka hala ku onheke na tifene hi va mbuyangwana palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula lavo vanhu va rhangela DINOSA Democratic Nursing Organization ya Afrika-Dzonga a Limpopo i tatana Vincent Mkhari hi bula na vona la hi lava ku bula hi twa ku kahle loko va Human Rights Commission va humesa xiviko xa muxaka lowu n'wina mi ri yini tanihi DINOSA nako hikokwalaho ka yini mi nga komi nga ri mavilela swi vula ku matsaka loko swirho swa n'wina swi ka swi tirha ka mbangu wo ka wu nga ri kahle ke va vo hosi nhlekani njhani khala hi pfukile hi ngo vo hi pfukile ya khensa swinene mani se na swi twisisa ku hikokwalaho ka yini Butsayi va hlawuriwe unopposed swilo leswo swi suka kwa hala hansi ene hala hansi na ku na n'wina a swi fambisi swona kalanga
loko a swi fambisa swoho hi nga ze hi tikuma hi endla swi nga endliwa kun'wana ra KZN hi ti-16 mo hi huma ka tona u va ri ka swona mi nga ngheni ka sweswo va Human Rights Commission ve ri xiyimo xa xibedhlele xo fana na Xilidzini a xi le ka xiyimo xa kahle se na hlamala mina hi ku ni tiva ku xibedhlele xi wela ka swibedhlele leswi nga vekiwa va ku i ti-pilot programs ta NHI n'wina tanihi vatirhi mi vona yini lomu mi tirha kona khala loko ho xibedhlele xa Xilidzini xi kahle xi endla swona se hi ta va hi hembela tiko xibedhlele xa Xilidzini ku sungula lexi hi nga xi vulaka kumbe hi nga xi kombisaka i ku xi karhele xi sitwile miako ya koho loko u famba nkarhi wun'wani ya ku chavisa hi nga ku yi nga wa a swi le ka xiyimo xa kahle so loko mi tirha ka ndhawu leyi nga ku depression hi yoxe na munhu loko a nghena a xibedhlele xa Xilidzini na loko moya kha na nga mi kha mi twa ku vava mi ngo twa hi nge mi nge holi ni himpela mi nge holi because na moya n'wi va wu ri hansi mhaka ku vona leswi mi swi vonaka makhumbi a ma tshamisekangi hambi ku ri kwala mi nga ta mi kha mi famba kona hansi a ku tshamisekangi kahle kahle xi hlakarile last nyana I think it's three years back binyana huwa ku fika la Dr. Pop va nga vulavula timhaka ta ku miako yintshwa yi ta endliwa a xibedhlele xa Xilidzini hi ku hi sungula ku kwalano khalanga ivi loko hi teka ka leya tifayili khalanga tifayili loko ti nga tshamangi kahle ti manyani xirhun'wanini u nga teka dyambu hinkwaro u nga yi kumi hambi ku ri we u nga veka yona because a ni u veka file every day so sweswo swi ta endla ku kambe kasi koka u nga thoriwi ti-librarian a ni vanhu va kona va nga tokotela timhaka ta filing va swi tiva ku hayi lawani i va mathebula hala i va nkuna hala i va mukhari hala i va ndlopfu hala a swi ndlisi swona kumbexana swibedhlele swi fayeriwa njhani ti vekiwa hi tinambara a swi vekiwi hi swivongo ku na swi veka kahle ku na tinambara leti va ti tirhisaka ku ti veka leti endlaku swi va olovela ku va kota ku tikuma mara loko mi kuma ku swirhumani swa koho swintsongo nkarhi wun'wani loko u ya va ku lexiya xirhun'wani xi tilokini a xa ha pfuleki ku laveka munhu wo tshova vanhu va yimini hala layini mi ta ze mi n'wi pfulela yin'wana ene sweswi loko swi endlisa sweswo swi ta fika laha mi kuma ku n'wi mi ri khalanga se mina tifayili ta 5 hala va tsali leswi madokodela hala va tsali leswi ene a swi koti ku hlanganisiwa ivi wa vona kahle kahle munhu loyi i khale kha hi n'wi nyika murhi lowu a wu le ku n'wi pfuneni se hi yisa ku yini mahlweni hi yo mhaka leyi chavisaka swinene so swi vula ku na lava va kumbexani mi nga swi tshaku commissioner swi vula ku na lava va rilaka hi ku tifayili ta lahleka lomu swibedhlele mi kuma kumbexani va lava ku rihisa xibedhlele kumbe va lava ku rihisa kumbe se swa ti-road accident fund na swin'wana na swin'wana swi vula ku kun'wani na timhaka leto ti yiviwa se swa olova hi ku a ni mi va nga swi tivi na ku yi le kwihi sweswi exibedhlele ku humesiwe nawu wuntshwa wa ku muvabyi a nga ha ti khomeli tifayili because tin'wana tifayili ti yiva hi vo vavabyi khalanga wolowo i ntiyiso ka leswi ma ha ku swi vulaka swa road accident fund a ni nge ku fanele ku tshahiwa record ya muvabyi ku u tshovekisi kwini leswo swi tatisaka mali kumbe ku hungusa mali se tifayili letiya ti le khombyeni a swibedhlele swo tala leswi swi tivaka mi kuma ku va ze va ti lavela na trunking va ti khiyela hi mhaka ku ta yiviwa swinene va ti yiva a ni swi tivi hambi ni to ku no hehla vanhu mara ngopfungopfu vanhu va ku fana na lava tirhaka hi nawu maloyara va swi target ngopfu Department of Health xintsongo va suwini swintsongo va suwini so swi endla ku tifayili ti nga ri safe ende mi kuma ku hina loko hi lava a ni nge hi tirha hi ri 5 laha mi ku na mi tlhani off a ku tirha lava vambirhi un'wana hi ya nga hi veka mara hi tiva mavekele ma yoho mara na loko ku ri ku hambi ku ri mi ni nga yi veka ni nge hi swi tivi ku ni veke tingani hi ku ni tirha hi tifayili to tala loko mi vuya ni hi lava na hlamala ku nambara khale a nga veleka number 15 number 14 na 17 na ti vona hi leti 15 a yi fanelela xikarhi kasi se va yi yivini va yi ku hi photocopying ku swi ta va olovela ku loko va tlala va claima timiliyoni ti talanyana naso hi swin'wana swa swona a mi nga mi tshaha mukhomishinara yanani mahlweni a ni ku mukhomishinara va kombise ku a ko va Xilidzini ntsena swibedhlele swo tala swa le Vhembe swi na ti-challenge kumbe swi na mintlhontlho yo tala na loko mo ya ku kwala ka Malamulele kwala ni tshama ni mi voka Malamulele roma ku tiva xibedhlele xa ka Malamulele loko mo ya mi ta ku vona ku xibedhlele lexi a xo improve xa mahlweni xo improve xi tlhelela ndzhaku
xiphiqo yini ku hi ka hi tirhisa rito ra van'watipolitiki ro regressa i yini xi hi tlheriselaku ndzhaku lexi xi hi tlherisaka ndzhaku kalanga loko hi vutisa va ri la poverty va department but moreover ma vona swi fana leswi commissioner va swi vula a hi ri na council ya vatirhi ya hina vatirhi na muthori hi n'wi byeleli muthori ku hina swa ku leswi swi tirhiwa hi provincial department leswi tirhiwa hi national department leswi tirhiwa hi masipala a hi swi ngheni hina sweswo hi lexi xi lavaku hi lavaku government a tirha swilo swi famba because loko ho lata tinghenisa ka tipolitiki ta ku leswiwani a swi fanele swi endla hi minister hi yexe swi ya endla ku hi nga ha swi twisisi lava va fanele va nga kusuhi na swona a va endli ku loyi a faneleke a endla ma hi twisisa khalanga ntiyiso ngopfu sweswo ku n'wina mi ngheni helo ka ku swa national swa yini haikho a hi swi ngheni na loko hi ya exibedhlele ka malami leyi fika ku he CEO vona la xibedhlele xa wena a ku thariwanga a va ni tekeli budget a va lava nga n'wi tekela a ni va n'wi thorini na tlha n'wi byela ku hi report-a la a va byela hina hi byela yena because hi vona yena ni ya nga kusuhi na swona ene loko hi strike kalanga hi ya tlakula yena ofisini ku hi vona yena swo tlakula hayi mara ni vula ku mara lexi xi nga ko ni vona ku ngeti xi na nkoka swinene hikwalaho ka ku a ti tirhi ti-budget leti ti za ti tekiwa hi ku a ti le ku tirheni mhaka yi vava ngopfu khalanga matolo loko u tshama u yingisela va ku hi budget yi tlhelini a wu swi twisisi na ku yi tlhela njhani hi ku loko u vulavula ku vonani ku tirha matleleke manharhu va nge swi koti ku pfula tifayili ta vanhu va 1000 hi siku it's impossible hambiloko ku ri ku vo swi lavisa ku yini va ti nyiketela njhani vana va vanhu va ri na matimba ma njhani va nge swi koti ene loko vanhu va ta lava nga khombyeni tinese because loko munhu a ta xibedhlele xin'wana na xin'wana u vo languta nese hambiloko fika kuma ku ri ha mimirhi problem i nese hambiloko ma-security ma fika ma n'wi rhuketela gedeni va ya u ta fika va hi tinese leti na ta ti tirhi kahle ku na ti byeli na ma-security ma to ku ma nga yi rhuketeli so lava tinese lava va le khombyeni because xin'wana na xin'wana lexi xi ba nhloko ya vona xi ba nhloko ya vona xi wela henhla ka vona hambiloko ku ri ku ni twi yin'wana comment e lava ku vamanese ingaku a va dyondzanga kahle kalanga a hi ku dyondza kahle kumbexani yi khomeni kwala ni hundzisa laha ni ta nghenisa na va ndhawu ya rihanyo kambe ni khomele ntani ni sungula ni hundzisa ka tinhlokomhaka ta mahungu hi ndlela leyi mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi swimungwamungwani swi karhisa ndzawulo ya rihanyo eGauteng Jabulani Khumalo a vuya ximandlamandla ekhoto eka mhaka ya ku na MK nandzu wo dlayiwa ka Likhona Force wa 14 wa malembe ya vukhale hundziseriwa mahlweni mahungu xitalo awara ya 2 nhlikani tiyiso mingisero mgana lona na FM na ngana Afrika wa vulavula hi yo mhaka hi ku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona lava hi bulaka na vona but Vincent Mkhari va mutshamaxitulu wa Dinosa a Limpopo lava hi bula na vona hi bulaka na vona va kha va hi nyika xifaniso xa matitwelo ya vo hi ndlela leyi Mkhari a hetseni a mi kha mi kombisa timhaka ta ku a hi timhaka ta dyondzo hi ndlela yeleyo vanhu lava va leteriwe kahle ku va ku ri yini va pasile mara leswi nga koho hi ku loko mi nghena xibedhlele ku na leswi swi vitanaka scope of practice khala loko no va ni ri nurse leyo sungula hi vitanaka enrolled nurse or auxiliary nurse ne leta ti lowa category hi xina hi swi vitanisa xiswona mi kuma ku loko ku lovi munhu va swi tiva vo ku a va viki kusi se loko n'wi mo fika ni ku munhu wa hina la tshamile laha u ku va ku hayi mo hi mi vitanela sister mi nge vuyi ndhaku mi ta va caca mi ku why a nga ha byelani masunguleni a ha vitana sister ku ri wa swi tiva ku munhu loyi a lovini ma hi swi twisisi swi na leswi va swi vitanaka scope of practice swi na leswi ku swi tirhiwaka a xibedhlele hi dokodela mo ni mi nyika xikombiso hi ku operata nese a nga operate ku operata madokodela so loko vo fika va langata swin'wana va hlaya tinosi ti vulavula hi ku ho munhu loyi u ti ku operatoni ka yini loko va ku yimela dokodela va nga dyohangi because dokodela hi ku hi ye a swi endlaka hi ye a nga ta swi hlamusela kahle ko va no ka ni nga swi tivi ku
hi nga swi endla njhani ku vanhu va ka hina va kota ku hi twisisa mhaka leyi ku swilo leswiwani a hi hinkwaswo manese va switirhaka exibedhlele vo ngo va ri voho lava tshamaka swibedhlele masiku hinkwawo ku tlhe ku va ku ri voho lava nga kusuhi na madokodela ku dokodela wolowo va nga n'wi vitana mara a hi hinkwaswo swilo leswi hi ku ya hi mpfumelelo wa vona scope of practice na leswi va nga swi dyondzisa xiswona swi va pfumelelaka. I think loko na hina tanihi tiko a ho tiva sweswo a swi ta hi pfuna ku ya mahlweni. Veri va bomba hi xiboxo va khola tinese ta n'wina. A ni loko munhu a ya exibedhlele khalanga u ya khatwa ku vava walowo i ntiyiso nango loko mi ya exibedhlele mi kha mi famba na buti wa n'wina mi twa ku vava mi kha mi hleketa ku buti loko lowo vana va hi va ta sala na mani va ha ri vantsongo swi ku yini se loko mi fika va ku na luya hi nga ku hi tiseni hata ka n'wina mi twa hi nga ku a fa va tshika luya va tirha n'wina mi vo luya hi ya a nga emergency ku tlula n'wina mi nge swi khomi sweswo n'wangu mi n'wi langutile wa ka n'wina so a ma hetelele mi ta hetelela mi ku mi nga ha va hlamuli kahle mi ku yini mi ku va khola swo tala lexi endlaku ma ku manese ma khola a xibedhlele timhaka ta ku vanhu va ti languti vo vinyi and already va ri ku tweni ka ku vava so loko vo fika va nga kumi leswi va lava ku va swi kumisa xiswona manese va va byela leswi nge swi tirhisa xiswona va twa hi nge vo lo kholeliwa because lexi vo va xi lavaka vo lava ku pfuniwa i loyi n'wana a hi nge hi vulavula hi nhloko munhu a nga tlelanga nhloko kha yi famba ke masiku hinkwaswo mi nge vi kahle khalanga ku ri n'wana mi nge vi kahle loko mi fika le xibedhlele kwa ha rhanga hi lava veku bazi a mi nge swi twisisi swi sweswo ku ka n'wina priority hi lava bazi priority n'wana wa n'wina ku lava bazi no va tiva mbatiko mara hina loko hi ri xibedhlele tanihi manese priority hi languta hi ku ya hi mavabyelo ma wena kumbe hi ku ya hi ku tika ka xiyimo xa wena. Nkarhi ni mkhetsi mkhensi ngopfu khalanga mi hlayiseka mi ni rungulela va yingiseni va mi twa hi voxe i vutise nkarhi va vulavula va suka ka Dinosa va kha va angula ka mhaka liya a hi amukeleni mbulavuleri wa ndzawulo ya rihanyo ya Limpopo tatana ni xikwamba xa muti xikwambani hleka xikami khalanga xikami le ka vanhu veri va human rights veri ai ongeti mafambele ya timhaka ta le xibedhlele va nyika xikombiso xibedhlele xa le Xilidzini a swi tshamangi kahle ivi mina mbuyangwani ni hlamala ku swi nga tshami kahle njhani hi ku xibedhlele lexiya ni twe xi xaxametiwa ka swibedhlele leswi swi nga swin'wana swa leswi ku ringetiwaka timhaka ta matirhelo ya NHI ka xona tanihi ndzawulo mi angula mi ku yini ka mhaka leyi. Well loko ni ti lulamisela ku teka interview leyi a ni tisa ku hi ta bula nyama hi leswa ti-medical account ti-contingent liabilities loko a ni lo tiva ku va ta tshama ka NHI a ni ta va ni lo kombela to tana mahala kusuka ndzawulo ya rihanyo leswi bona va no NHI no yi nghenisa mina ku hi leswi mina na hlamala hi ku ni tiva ku xibedhlele lexiya i xi mara mhaka yaliya ya swi no na swi i ntiyiso maxi xibedhlele xa Children na swibedhlele hinkwaswo leswi nga koho vembe swi ri part ya ku pilota NHI and loko hi langutisa ka leswi pilota NHI ya langutisaka swona ngopfungopfu a ku ri mhaka ya ku antswisa switirhisiwa eka swibedhlele ni le ka switirhisiwa swa laha swi nga titliliniki kumbe primary health care na ku antswisa loko swi ta ka mhaka ya vatirhi ngopfungopfu madokodela ku nkayivelo wa madokodela ku ri yin'wana mintlhontlho leyi langutiso ku yi nga kota ku ololoxiwa hi swilo so ku langutisa loko ku ri ku loko ko endliwa swilo swa so swi nga antswisa ku fika kwini ni ta tutuka maxi ku na titliliniki tingani leti nga akiwa kwale tlhelweni ra Vhembe ni kota ku hleketa la nhlokweni I think ku na tliliniki ya le Thengwe I can't remember the other ones now ti nga akiwa as part of that pilot ku va na madokodela va nga tisiwa as well mara loko swi ta ka mhaka ya switirhisiwa swa le swibedhlele ku ve na ku ka swilo swi nga hetiseki hi ndlela leyi a swi languteriwe swona ngopfungopfu swi ta ku antswisiwa ka miako kumbe ku akiwa hi vuntshwa ni ta tsundzuka leswaku swibedhlele swa le Vhembe hi ku swona na swin'wana swa swibedhlele leswi nga na swona ngopfungopfu Vhembe mhaka ku loko landza swibedhlele xa Xilidzini xa ku kwalaho ka ma-1960s ku na swibedhlele swo fana na va Elim na swona leswi nga na mintlhontlho swinene ya swi akiwa ku na swibedhlele swo fana na va Musina and so on swi na ti-challenges to tala swinene hi mhaka swi akiwa so hi mhaka ku nga akiwangi ka swibedhlele swin'wana leswi hi nga na swona xifundheni ku ya hi laha mukhomixinara va nga vula hi kona ku
ku na swibedhlele swo karhi swi mi kuma ku swi va na mintlhontlho ya switirhisiwa mara hambiloko kuma swo ku a hi na mali leyi nga enela ku aka swibedhlele vantshwa swi kota ku endla leswi va swi vulaku ku swi pfuxeta hi vuntshwa kumbe ku swi refurbish so leswi swi ka swi nga hi oloveli loko swi teka swibedhlele swa le Venda hi mhaka ku hikwalaho ka ku macheleni lama kumaku hi ri na wo ya ri matsongo ku nga lavi ku endliwa leswi va nge double dipping hi Xinghezi kumbe ku namuntlha hi nga pfuka hi ku ya ri hi tirhisa 100 billion no nyika xikombiso ku pfuxeta hi vuntshwa xibedhlele ivi endzhaku ka tin'hweti ta tsevu ku va na pfhumba ro aka hi vuntshwa xibedhlele xa so ku ta va ku fana na ku boheleriwe mali enengeni wa mfumo so hikwalaho ka sweswo va ndzawulo ya rihanyo le xikarhi va ha tiyimiserile ku ya emahlweni na pfhumba leriya xin'wana xa swiboho swa ku hi ku va ku hatisiwa pfhumba ra ku implementiwa ka NHI so hi laha hi nga kona loko swi ta ka mhaka ya miako ngopfungopfu etindhawini ta Venda i mintlhontlho leyi hi lavaka ku yi amukela ku ya ene hi leyi tirhaka ehansi ka yona ni nge tilani ta cela nhloko esaveni ni ku a ku na swiphiqo swa swi akiwa eswibedhlele swa hi ngopfungopfu matlhelo lama ya remember loko u langutisa swa swibedhlele swo fana na Chiritsini mara na swibedhlele swi already ni nga swi mention se swiyimo swa muxaka lowu swi nga va swi hoxa xandla ka xiyimo lexi va khomixini va vulaka swo ai swi mbeka ka xiyimo xo ka xi nga ri kahle loko swi ta ka timhaka ta ku rihisiwa hi timhaka ta swin'wana swa leswi va swi nga fambangi kahle a xibedhlele nako tanihi ndawulo mi vona yini i mani a hakelaka loko se mi fanele mi rihisiwa loko ku ve mbangu lowu nga koho wu susumeta xiyimo xa muxaka wolowo muhaxi mbango wa matirhelo wu na nkoka eka ku humelela ka mintirho leyi lavaka ku endliwa hi ndzawulo that is why hi na nsusumeto wa ku tiyisisa leswaku laha hi swi kotaku switirhisiwa kumbe infrastructure yi antswisiwa so na loko mo kuma ku mahoxelo ya xandla eka mhaka ya ti-contingent liability ya le hansi hikuva hi nge koti ku swi quantify hi mhaka ku loko mi ta swi langutisa muhaxi ka vula mhaka ya ti-medical legal yi endleka na le ka swibedhlele leswi nga ri swa mfumo leswi hi swi teka swi ri swa swibedhlele swa xiyimo xa le henhla leswi hi nga swi tshemba swinene it does happen ku va va na ti-contingent liability ka vula rin'wana ra matiko lama ya nga na tinkingha swinene hi mhaka leya ti-medical legal i tiko ra UK leri ri tiviwaka tanihi developed country leri nga na swibedhlele swa mfumo swa xiyimo xa le henhla kambe ri na koka exilogweni loko swi teka mhaka leya ti-medical legal so hi ku vula leswi nga kombisa ku na loko ku ri swa a hi lavi ku tshama laha hi ku a swi hoxi xandla swi ngo va swo va na xiave xitsongo swinene ngopfungopfu loko hi endla leswi swi vuriwaka ku i comparative analysis kambe loko swi teka mhaka n'we ya ku xamuna xivutiso leswaku mali ya ti-contingent ya leswa ti-medical legal loko yi claimiwa and loko no va ni ri na nkarhi ni ta ringeta ku lava ku kombisa xiyimo lexi xibedhlele xa Xiridini leswi nga nyikiwa example leswaku ku xi le henhla loko swi teka mhaka leya ti-medical legal xi le kweni ku hi kota ku twisisa ku why swi ri laha swi nga kona so loko swi teka mhaka ya ku claima mhaka ya medical legal ku hakela ndzhawu swi huma eka budget loko mi twa hi ku hi na budget ya 20 what billion hi lava ku teka leyi endla leyi teka leyi kun'wana ha boheka ku hunguta ka swin'wana hi hakela eka swikoxo leswiya mara nkarhi wun'wana mi nge ni nyika leswi vuriwaka perspective loko swi teka mhaka ya ti-medical legal so ku na swilo swimbirhi leswi vayingiseri va fanele va swi twisisa leswi ni twa ku nga ku nkarhi yo tala loko vulavuriwa hi mhaka leyi a swi basisiwi ku na swilo leswi va swi vulaka ti-contingent liabilities so contingent liabilities loko hi languteka mhaka ya medical legal hi loko Pat Khalanga tanihi loyara a ku leswi swi kombana a nga tshoveka nenge a ri la xibedhlele xa n'wina ni lava 50 million right mara ta ya va na mhaka ya ku va na vumbhoni lebyi humeseriwaka handle ivi swi tengiwa ehubyeni ya nawu ivi ku huva ya nawu leyi fikaka yi ku no himpela swo fanele ku Khalanga kuma 50 million kumbe nandzu lowu Khalanga a wu tisaka a wu na basis a nge kumi nchumu kumbe u ta kuma 5 million so contingent liabilities yi teka mali ya hinkwayo yi nga claimiwi swi nga khathaleki ku loko yi va court ku ya huma mali muni so loko hi langutisa ka xibedhlele xa le Xidzini loko hi endla analysis ku na swilo swo hlayanyana leswi hi kotaka ku swi vona number one mi ta kuma ku na ti-case ta vuriwaka cerebral palsy laha mi kuma ku ti-case leta hinkwato ti huma ka feme yin'we ya swinawu one law firm leswi swi vula ku na feme yin'we around 200
leyi focusaka swilo leswi nga tivi ku nkarhi wun'wana information lava yi kuma yi huma ka mali but xin'wana lexi xi vona velo family i ku ti-normal cases ta cerebral palsy normally ti-law firm ti claima around 30 million 31 32 kwalaho family yi claima kwaloku ma 65 million per case so mi ta kuma ku na loko xibedhlele xa no mi nyika xikombiso xa le Nkhensani xo va na ti-claim ta ntlhanu ta cerebral palsy ri Xividzini ku va na timbirhi swi nga endleka Xividzini hi mali leyi tikumbaka yi koxiwile yi va yi ri henhla hikwalaho ka ku that particular law firm yi endla swikoxo swa le henhla swinene leswi minkarhi yo tala by the way mi kuma ku swi fika swi dismissiwa ecourt so of course hina loko hi langutisa mhaka ya medical legal hi langutisa contingent liability ku nga mali hinkwayo leyi claimiwaka kusuka le ndzhaku le na mali leyi yi nga le ku hakeriweni hi lembe hi tikhesi ku mi ta swi tiva ku tikhesi ta muxaka lowu nkarhi wun'wana na kota ti pfa ti va na ku hlwela hikwalaho ka vumbhoni na ku mafambiselo ya swilo tikhoto ta nawu ta laha tikweni so hi laha nga koho swi problem leyi a yi le Xividzini ntsena I think hi fanele hi clarify swibedhlele swa hina hinkwaswo swi langutana na xiphiqo lexi ku nga ri la Limpopo ntsena tiko hinkwaro mahaxi ku ve loko mo tirhisa yona Xividzini tanihi hi case study a swi koteki ku hi nga fika hi ku swilo leswiwani swa siveleka kumbe swa hungutiwa kumbe swa herisiwa kunene muhaxi loko leswi a ndzi ta ku hlamusela hi mhaka ya ku hambaniseka mhaka ya mali leyi claimiwaka na mali leyi humelelaka handle i ku loko hi karhi hi endla ti-analysis hi kota ku swi vona ku hakanyingi mali leyi claimiwaka a hi mali leyi hakeriwaka mhaka ku minkarhi yo tala tiloyara va na ku claimela ehenhla swinene of course for whatever reasons mara lexi hi nga kota ku swi tisa hi mhaka ku kusukela loko lavaya va rafu va sungule ku cinca matirhelo mi kumaka ku a ka ha ri na vudyela kahle hala ka rafu se focus ya tiloyara yi va ngopfu eswibedhlele leswi endlaku ni xin'wana na xin'wana lexi endlaka swibedhlele xin'wana lexi endlaku contingency liability yi va henhla i ku xin'wana na xin'wana lexi endlekaka xibedhlele xi kamberiwa through claim because tiloyara se va ti nyike matimba loko swi ta eka mhaka leyi so hi mhaka ku na sweswi loko mo va na ku khohlola mi twa nga ku swin'wana a swi rathile leswi a swi fanele xo famba xi bela hi moya va ta lava ku ya xi testa ecourt ku hi nga kumi xo karhi na hi mhaka sweswi ni nga swi vula ku nkarhi wun'wana na mhaka ya nsusumeto wo lava ku tiverisa swa timali na hinkwaswo leswiya swi va swi ri kona so mhaka ya ti-claims na mhaka ya leswi hakeriwaka mi kuma ku fika ku va na ku hambana swinene ka vula hi mhaka ku xiphiqo lexi xi va xi ri xikulu swinene ku na leswi at the national level swi va nga sunguriwa swa ti-law reform processes ku va ku kumeka milawu hi mhaka ku swilo leswi a swi regulatiwi loko munhu un'wana na un'wana wo fika a ku hi mhaka ku munhu loyi vona nga ku endle so hi nga lava mali yo karhi loko court yo fika yi pfumelelana na yena a nga hakeriwi swin'wana leswi hluphaka i ku mi kuma ku ta endliwa ti-contingent liabilities ende swilo leswi ndzawulo ya rihanyo Eastern Cape yi nga swi challenge hi court unfortunately loko ku va na ti-problem ku munhu wa claima mali sweswi a ku ni vaviseke hi nkarhi wa ku veleka kutani na ha koti ni nge he koti ku fikelela tihakelo ta swa rihanyo ivi ku claimiwa a hakeriwa 50 million ivi mali leyi yi fika yi xerhelelaniwa na tiloya ku endla leswi ku endliwaka hi swona loko a tlhe se swa rihanyo swi sungula ku n'wi tikela a tlhe a te xibedhlele xa mfumo tanihi munhu loyi a nga hakeleki a ta kuma vutshunguri ehenhla ka 50 million leyi already a nga yi kuma hi swin'wana swa swilo leswi nga le ku langutisiweni ku fanele ku antswisiwa loko swi teka swona ku loko nkarhi wun'wana wo za wu kuma because mali leyi ku va yi nghenelaka endzeni ku munhu loyi a nga vutshunguri byo karhi ni kuma ku minkarhi ri tsemeni riqingho leri ya va ku ni kuma ku nkarhi na ha mi twangi xikwambani a ni te ku endleke yini tanani hetisi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona rito leri hi vulaka na rona ku fika sweswi i tatanani xikwambani va vulavulaka ndzawulo ya rihanyo xifunenekulu xa Limpopo tatana xikwambani a ma ha kombisa ivi riqingho ri tsema ku fana na ku loko ri mi tsema a mi kha mi kombisa ivi mi hetelela kwalaho ka ku fana na ku a ni tivi ma ha swi tsundzuka ke kambe lexi a ni lava ku vutisa na xona a ku ri timhaka ta ku ko fana na xifaniso lexi hi nga ka xona xa Xilidzini ku tele ti-case leti ti mangariwaku kumbe ku tele mali leyi koxiwaka ku tele okay mi nge ni swi veka hi ndlela ku tele mali ti-case as well na mali mara loko u langutisa mali leyi nga koxiwa
loko a ko va ku ri in any other part of the province la ku koxiwaka the same case mali leyi koxiwaka Childzini a yi ta va yi ri hansi a yi ta va loko yi koxiwa kun'wana a yi ta va yi ri hansi ka leyi koxiwaka a Childzini. That's why loko ti-analysis ti kombisa sweswo ku na mhaka ya ku inflate ti-claims leswi swi nga ri ki xiphiqo ngopfu swi ya hi ku loko hi kuyiwa ehubyeni ya nawu swi ya fika swi hetiseka ku yini. Mara xin'wana xa lexi ni lava ku xi kombisa hi mhaka ku tikela ka xibedhlele xa Childzini Mahashi leswi ku nga swin'wana leswi fanele swi langutiwa ku ya emahlweni hi mhaka ku handle ka ku antswisa mhaka ya infrastructure ku na mhaka yo loko mi langutisa xibedhlele xa i regional hospital i referral hospital mara nkingha yin'wana ya xona i ku xi tirha ngopfu I think i problem leyi nga na yo fana tindhawu to fana na le Mankweng i xibedhlele xi tirhaka again tanihi district hambileswi nga regional hospital xi tlhe xi tirha ngopfu tanihi district hospital laha vanhu va nga kota ku walk in hi mhaka ku nga ri na xibedhlele xa district lexi nga le kusuhisuhi xibedhlele nyana xa le kusuhi ku nga va ku ri Donald Fraser lexi nga le tlhelo leri rin'wana loko mi languta tindhawu letiya ta vo Thohoyandou letiya hinkwato vo Chakuma ku ya fika kwala mi kuma ku xibedhlele xa Lotrichard hi tlhelo ra le vupela dyambu ku na Elim leyi nga le hansi nyana ku na Malamulele kule nyana so nkarhi wun'wana hi leswi loko yiwa mahlweni swi fanele swi languteka ku xi kota ku tirha tanihi xibedhlele xa ku referela ku langutiwa ngopfu mi nga kumi ku ri referral hospital mara xibedhlele xi tirha ngopfu na tanihi district because mi kuma ku swin'wana swa swilo leswi swi fanele swi endliwa hi nkarhi swa hlwela hikwalaho ka ku ka ha langutiwa ti-case ta vanhu lava taka hi ku nghena ntsena Mahashi. A hi gimiteni kwalano exikwambani siku rin'wana ta fanele ta ya bula hi mhaka ya tifayili hi nga ri tifayili swa ala ku tshamiseka ku tshame ku endliwa nkama wun'wana MEC ka hari Dr. Phophi Ramathuba a ku endliwa swin'wana mi ku i face recognition na yini a nti swi helele ku swilo leswiya kambe hi ta fanele hi ta tshama hansi hi vulavula hi timhaka ta tifayili ku ndzawulo na swibedhlele mi huma njhani mintlhontlho yi kwihi kwalano kambe sweswi ni khensile nkarhi wa n'wina xikwambani a khense tatana Neil Xikwambani valava va hetisela tlhelo rero ra timhaka hi ndlela yaleyo wena u ri yini ke kambe sweswi na ku ya twa lava nawu ve mi yiva mi tirha ku hehliwa ku mi tirha na vanhu lava va ku hetelela ku va na ku yiviwa ka tifayili n'we mi ri yini mingiseri ni twe va dinosa va kha va vulavula hi swo hi ndlela yaleyo na ku amukela tatana mutivi wa nawu advocate Ntsako Terence Baloyi kusuka ka Baloyi Ntsako attorneys lava va nga ta hi pfuna ku twisisa mhaka leyi yi kantswa hi timinete leti ta 5 ni nga sala na tona hi ndlela yoleyo ni nga se bula na vona ni pfumeleli ni sungula ni ku tivisa lexi Munghana Lonene FM yi ku tisela vuhaxi byo hlawuleka hi ti 20 Khotavuxika 2025 eka nongonoko wa Dzumba na mina hi awara ya 2 ka awara ya 3 na nhlekani Ike Ngoveni na Hlengiwe Sindani kusuka eka nongonoko wa Chipita Nathi eka Migwalagwala FM va ta ku tisela vuhaxi byo hlawuleka tanihi xiphemu xo seketela ntirho wa Ziyakhala Mo Sun City lowu nga ta va kona hi ti 28 Khotavuxika 2025 eSun City Super Bowl u nga kayeli ku ta twa to tala hi ntirho lowu. Munghana Lonene FM makomba ndlela enakona ku Africa wa vulavula hi ndlela yaleyo amkhensa n'we mi nga kota ku xava mathikiti ku va mi ya va xiphemu xa ntirho lowu wa vhiki leri tako le Sun City tindlela hinkwato ti kongoma koho wa twa la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona tiviwa nawu advocate Ntsako Terence Baloyi kusuka ka Baloyi Ntsako attorneys lava hi bulaka na vona nhlekani lowu khalanga nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM enhlekani khalanga i xivotini ni wa yingisera nkarhi lowu hi nga sala na wona very vativi va nawu va karhata ka timhaka leti ta swa rihanyo va tshahiwa ku hi vo van'wani vo tilangela ku va taka mali muni van'wani va hoxa xandla ka timhaka ta ku yiviwa ka tifayili na ku loko ku ta ka timhaka teti ta swibedhlele mi nghena njhani n'wina tanihi hi vativi va nawu la advocate Bothphethe mi twisisa ku ri loko ri ku se va ri ku na medical negligence se swi va vulavulaka swona hi timhaka ta le xigidzini i timhaka ta ku lava xitshunxo kumbe relief ya ku ri loko munhu a endleriwe swe swa medical negligence kumbe swirho swa yena a swa helangi kumbe ku ndliwe swo ka swi nga tshamisekangi timhaka leti fanele ti ya khoto munhu luya i fanele a rivetiwa so hi lava tiva na va nghena kona ku pfuneta ku ri loko i vavisiwini i vaviseke i te tani i ririsiwa njhani hi ya khoto hi ya koxa mali muni hi le ri nge yini
assessment eteri so na ungenza sweswo botete kore nga really ititamela kaya ebavusekini ba xigulani ipfumala na ku rilela kona mali muni mi fika njhani ka yona hikuva ri ma hambana hikokwalaho ka yini mi fane mi hambana loko mi kha mi a hi nge mi koxa swilo swo fana very cerebral very cerebral palsy but swa hambana because xo sungula ku na leswi hi xilungu swi vula ku each case on its own merit a hi fani but loko ku hanyiwa hi ndlela leyiwani un'wana i vaviseka hi ndlela leyo ku ri a tirha kahle ku hi matirhelo ya yena a nga ringani na loyi a nga ri ku tirheni sweswo swi yisa kwale ka ku ri loko mi nga vavisangi i nge ni ve CEO a mi hola miliyoni leswi nge fani na loyi a ri thicara botete a nga ta ku ni thicara a ni nga holi na 50,000 se swi fika swi hambana kwala loko se hi kha hi assessa hi langutisa timhaka ta ku ri loko a nga vavisekangi a wu kota ku endla yini a wu nga swi koti ku endla yini a wu ta va yi fike kwini tidyondzo ta wena a wu nga ta fika kwini se sweswo hinkwaswo i ti-assessment leti hi ti landzelerisaka hi ta kota ku tiva ku ri munhu wo karhi i kuma mali muni kumbe ya tlema mali muni ya ku va a vavisiwini exibedhlele botete mi vulavula hi timhaka hi mpfhuka ni sungula nongonoko lowu rito leri nga duma ngopfu hi ri nga tsandzekana ku ri vula ra cerebral yini kambe a xibedhlele loko ni ri muvabyi lexi xi nga ni fikisaka ka ku ni ta ka n'wina i yini i timhaka ta ku loko mi ri xibedhlele mi tshungurisiwe ku yini vaongori va fambise swilo hi ndlela ya kahle na loko va fambise swilo hi ndlela ya kahle botete na n'wina mi tsakini ku nge vi na reason ya ku va teka mina loko mi ze mi teka mina hi leswo mi va mi ri na xirilo mi va mi swi twa ku ri swin'wana a swi fambisiwangi hi ndlela ya xihanyo kumbe ya rihanyo kumbe vuongori a byi fambangi hi ndlela leyi a tshwane byi famba hi yona so hi laha hi tako hi ku ri no vaongori lavona va ye exikolweni mara va hambi swona leswi va nga dyondzisiwa swona se va fanele va vuyisiwa endleleni va yisiwa njhani endleleni hi tlhelo ra xinawu because loko hi tisa xinawu MEC wa rihanyo kumbe premier wa province i yima hi milenge ku ri a kota ku lugisa ku yisa ku humeleleyi na wena i nga va i onhekeriwini hi kota ku ri ntsako lowu a nga onhiwa wona wu va kona wun'wana muyingiseri nghenile la loko eka ya ku hetiseleni advocate a ku a kantsongo a tsemiwe nenge loko a ya le xibedhlele va fika va ku dokodela ri nga ri ku nenge lowu vavisekile a tsemiwe ivi n'wana dokodela a vuya a fika ku heyi nenge wa tsemiwe ko fanele ku ndliwa van'wana va nge skin grafting se swi vula ku loko munhu o va twa nga ri swilo leswi a swi fambangi ku ya hi laha swi lavekisa hi kona a nga ya ka vativi va nawu a fika ku hoko mina nga ri ni tsemiwe nenge a swi nga fanelangi na yes hi leswi swi ndlisaka swona kumbe leswi fambisaka xiswona botete ko tala mi ta twisisa ku ri vaongori kumbe madokodela ku na loyi hi n'wi vulaka GP ku na loyi hi n'wi vulaka orthopedic kumbe vanhu lava specializaka ko tala ku phushiwa mhaka ya ku ri loko i ri GP consult na ti-specialist before i teka decision yo karhi se hi laha vurhon'wana byi tirha kona kwalano se mi kuma ku ri loko i ri GP ya mahlweni tibyayo i khale kha yi tirha swilo leswiwani i nga eka vanhu lava va specializaka hikwalaho ku va ku ri na problem kumbe problem yi sungula kwalaho because wena i hete teka xiboho ku ya hi ku twisa ka wena ka vu-general practitioner kasi loko wo consulta vanhu lava specifically va nga trainiwa ka swilo swa special health related a ta va i nga fikanga decision leyi i nga fika ka yona so hina ha fika kwalano ku ri loko i ri wena i teke xiboho lexi a wu hleketise ku yini because hi nga va hi accuse-wa ku yi va hi tifayili botete leswi ku nga ri swona mara tifayili ha ti kombela kahle a hi yini and loko ti komberini va bohe ku hi nyika because hi landzela nawu lowu vula ku Fire Act hi tlhe hi hakela ku kuma fayili yeleyo ene ku va hi ndla sweswo a swi hi vuyerisi mali kumbe a swi fambelisani na mali ntimu yi tiseliwa ka dinosa kha ku hi kuma mamiliyoni no loko hi teka fayili liya hi ndlela ku ya hi kuma second medical opinion second medical opinion swi vula ku hi teka fayili hi ya nyika doctor un'wana loyi a specializaka hi timhaka ta nenge lowu nga tsemiwa loko hi fika hi n'wi nyiketa fayili liya i ta hi ndlela vuxokoxoko kumbe i ta yi assessa i va ku yo no munhu loyi a fanele nga tsemiwanga nenge a ku ta va ku humelele leswi na leswi na leswi medical opinion liya hi yona hi yi tirhisaka ku ya lava
ku ya lava timiliyoni mu ku helani timiliyoni ta nenge advocate nkarhi na ha ri hava kambe ni mi twini ya ri no but ni bulena bontindano but eka va ta hi comment but pet a hi hala timiliyoni ya endla ku ri ku va na ku lulamisa ka leswi nga hoxeka unfortunately ku hanyiwa hi mali so hi landzelela mali ku ri loko mi tsemoyinenge but pet swi vula yini ku ri mi hanyisa ku yini swin'wana mi ya kuma nenge luwa van'wana va wu tirhisa ku va va nemetwile advocate nongonoko lowu humerisiwe hi cindani Eric Mavasari khalanga pet Mathewula dzuma na mina nongonoko lowu landzelaka a hi hlangane nakambe ka nongonoko mundzuku tata eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala Kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Magombandlela